زمانا خوێنده بوو نارینێ نارینێ نارینامێ شەکرێ شیرینێ بەرماڵیا من ایوار باش تماشاوانین هیجا، ایوار خوش بینرین خوشویست، ایوار باش کردنو، ایوار باش روجاوای کردستان جدیرکا حمکو تا بافرینا خوپان، ایوار او همیا بخیر و خوشی به دیدارم کندنا بخیر و خوشی دبن هر دو شاد و بختور بن ایرو روجاک دیروکیه ایرو جی ملوما جارک دن من روجا اینه پیش دادا ایرو موک برنامه خوب اوکی زندی لپیش بریونه اوجی نینکا کو رکفتنا کردی ایرو هاتیه امضا کرن به شرط و مرجن کردی الگوری ما بهیست باجار حزکل روجاوی کردستانی هاتیه امضا کرن دنابر هر دو آلیین کردی ده هر وها جهه دل خوشیه و دل نرمیه و دل سوزیه و هر تشتی کو ایرو آستا خوشیه و باشیه و بدویه و جوانیه و
هەروەها هەر تشتێ بەدەو ئیرۆ گاوا ئینسان لە مەدیایە جیواکی بنەڕێت تێدا تشتێن گەلێکی باشاترین نویساندن لەسەر یەکڕێزیە ماڵە کوردی بەرهەڤەتنا ماڵە کوردی یەک هەلوەستیە ماڵە کوردی لەسەر دان و ئستاندنên کوردان بە دەرگورا خوڕە هەروەها لەسەر ئاستە سیاسیژی هەفتووکردنە یانێ بهنێک خۆش بهنێک تێ ئینسان دکارێ هێویان لەسەر وێ مەسەلێ ڕێ بخێ لۆماژی ئیرۆ پروگراما خۆ مەگو ئەمێ بزندی لەگەڵوە بن ئەمێ بکاربن هەن میوانان لە سەرانسەری دنیایê bikin میوان ji Kanada ta Amerîka û Kurdistan û Ewropayê jî herkes dikarên nirîna xwe awayekî zindî di derbara vê rêkeftina hanî di navbera her du aliyên Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê her wiha bi rastî dibêjim yanê wê aramiyeke siyasî aramiyeke Kurdî aramiyeke netewî ewlehiyeke baş bixwe bîne ئەمێ بکاربن لەسەر وێ ژی gelekî gengeşiyên xweş û dewlemend bikin bi hêviya wê yekîne ku ev rêkeftin maka wê nigê xwe daxîne zemînê Kurd û kurdewariyê bikaribin bihareke xweş bihareke dewlemend ji hemin rengan di bihara vê rêkeftinê de inşallah em yani sala bê bihara bê newroza bê em bi rengekî de bi hevdûra karibin bidin bistînin vê rêkeftina han jî ku ya dibêjin duhok bingeha li hevhatinê ye rastî şert û mercên gelekî giran jî ayne holê em ê destpêkê bi xêrhatina mîvana bikin her wa gelek mîvanê me jî di rêzê de ne ji rewşenbîra siyasetmedara rojnamevanan nivîskaran لەسەر خەتێنە ئەمە یەک و یەک ji we re nirîn û gotinên wan û helwest û gotara wan jî ragînin ta bi çi nirînê cada Kurdî li vê rêkeftinê dinire rêkeftina îro bûye rêkeftineke wek hineka navlêker ji kesên dinivîsînin navlêkerên ku rêkeftineke dîrokî ye li Rojavayê Kurdistanê gelo çima li Hesekê nel Qamişlo çima nel Kobanî çima nel Deverindî li Hesekê her wiha gelek şert û mercên xwe hene dwarê eskerî de dwarê siyasî de em ê gel mîvanê xwe parve bikin van nirînên han birastî ez jî bi hewcedarî wan nirînê wan ta em bikaribin germahiyekê ji wan jî bigirin destpêkê ez ê Birêz Ebdilbaqî Huseynî serokê yekîtiya giştiya nivîskar û rojnamevanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê derxînim ser ekranê van sehetên dawî de van xelekên dawî de beyanek jî derbara vê yekê de derxistibû bi ka zimanê Kurdî zimanê Erebî ez nizanim ez ê Birêz Ebdilbaqî bikim mîvan kekê Ebdilbaqî hazirî kekê Ebdilbaqî texmîn dikim کاکی سلیمانی ور باش ورادجی باش کاک عنایت زور سپاسم و سپاسیت کم و سرکفتن اشترا و جه همه کارمند روشن تیوی را دوازم سپاس کاکی سلیمان میوان دویمینه لدستبیک از برێز عبدالباقی حسینی بپرسم ناوی یکمین لگوری الفبی جی وصایه ایوار باش کاکی عبدالباقی ایوار باش برێز عبدالباقی لگوری کو آنها تجی دبینه تجی راگهاندن تعقیب کرد تجی دید کو لروجاوای کردستان ڕێکەفتنên Kurdî دارن جارا یەکەمینە پشتی ئەو قاسمە ji ked û xebatên siyasî ji dûrbûna medyayê ji tenê analîze û tehlîl hebûn di astên siyasî de rewşenbîrê de îro cara yekemîn ku her du layan her du ferîq derdikevin ber medyayê û beyana xwe ya rêkeftinê dixwînin bi zimanê Erebî û zimanê Kurdî her wiha bi serpereştiya û hazirbûna serokê şanda Emrîkî jî wek yekîtiya giştiya rewşenbîr û nivîskar û rewşenbîr û rojnamevanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hûn wek rêxistin wek sazî yekser li gorî agahiyên berdestê me we beyanek aniye derka helwesta we gotinên we axaftinên te di derbara vê yekîtiyê de çi fer بله سپاس ji bo temaşevanên hêja ez ê ji wer beyanê bixwînim beyana yekîtiya giştî a nivîskar rojnamevanên Kurd li Sûriya li derbarî vê rêkeftinên nû de beyan dibêje di dema ku bendên rêkeftinê di navbera NKSê û PYNK Partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurdî hatine ragihandin gelê me bi gelemperî şad bû û hêviyên wî mezin bûn
اف پیمان به همی خالین خواه جه شانازیه بو لگل لجم گلین ما چمکی مافنوی نتوی دروجاوای کردستان ده دپاريزا ومسوقردكا ام ده يكيتيا قشتي اني فيسكار روجاموان كردن لسوريا پشتوانی و پشتگرتیان پشیرتین خواه بوه گاوا پیروز ده پجرینن دعینی دمه ده ام وکی سازی پشتوانی دکن ام جهردو سازین هزن کو لهف جویان انکسی و پیانکه دکن کو او جهردو کان دخوازن کو خالن و پیمانه نمین لسر روپلان بله لسر خاکه بین چسپاندن داکو باوریا گل بوان را مزنتر ببه هر وام دخوازن بالا همی برادرین کو حول دانه اف ریکفتن هر سری کو های وان جوان کسان و هزن دخسوک این کل دیجی مافن گل کردن چه لهندره ولات چه لدروی ولات هبن و هر وکی لهمبری نوا راوستن هر وکی دیجی ام وقت سازی به همی هزن خواه لگل وانن داکو بندن و پیمانه ببن سری و سرکفتی ببن سری و بین چسپاندن لسر خاکه بلسترین دم هجای گوتنه یا کو اف پیمان و ببا بلگه گرنگ جبو در خستنا بدست خستنا ما فنگل کرد لسوریا و لروجاوای کردستان هر وکی دیجی یکیتیا گشتیانی بسکار روجاموان کرد دستخوشیه لهر کسین کو به دو و پیمانه دبون دکا و جوار دبیجا بجی کردستان دسته بریوبر یکیتیا گشتیانی بسکار روجاموان کرد لسوریا حفده معاش شاد و 2020 بله سپاس كعب باقي باشي تا وك نختين يعني فشارتي وين نفشارتي بياني ده قالوا تا تشي فهمكر جبت دربي بيانا ويكو انا وبشجريا في مسألة كري وبشجريا في ريكافري كري دستي وساقبن لوك تجي قهدار كرو تماشاكر تشتي ده ديت تدخل بدلي تبو يا نبدلي تبو قالوا بگرن پری چه گاوان بین آویتن جبو مافک یلی کرد و مسوگر کرنا مافی وید ده پیش روژا اگر سوریا بمینه سوریا آنجی لروجاوای کردستان جه پیروزی باهیه ام لسر دیتالیارت یعنی لسر هوربینین دنابر آواد چشه بون ام سر نوستن ام لسر خیزن وگو بیجم تان یه هری سرکام سکنن ایرورو براستیجی گاو گلکی پیروز اف ریکفتن هر دو هیزان گهانه هف گلک باور بک حتی مدهندره ناوروکا پیمانه دیجی گلک اس پی مجور بوم گل خالن گرنگ هنن بگمان و زحمتی هبن پیش روژه ده لیبله بهیزا هر دو هیزان وکی دیجی او هیزن دیترش دروی و هر دو هیزان ایکو مانش دروی واد چه سازین سویل بین چه کسین اکادمی بین چه کسین پسپور بین دواره سیاستی ده گوشی تکلی واد بین همی بهفره کاربن و پیمانه ببین سری و پیش روژه ده پیمانه ما مسبق لغوري كو يعني جافقاني دبيجن يعني دانو استاندن دنابرا حردو آلیان دا بویه پروتسنت لهفدو بلاف کرنه دبیجن چلج سدی د پارو ترخانا انا کسی دایه و چلج سدی آتف دمیه يعني حصت آتف دمی دایه و هر وها بیشی والا هشتنه او بیش جبو چی والا هشتنه یکینه يعني لبندا بارتين وريخستنين للدرباي حردو آليان قالوا يعني تشتكيده بقصد بويا ممكن تشاور دخل ديج فيرا فرم براسي ما راه باش نكرن 50-50 مثلا شارسر نكرن تشكي بيجو معنا بتشتكي رياليستيك يعني دماكو او بيجن تشل جهازا بيشي وتشل جهازا ديجي او هامش به لن 20% جبر قال لك هيزن بيجن سياسيجي سازين سيفيل يكيتين نيفسكاران كسين روشنبير كسين سياسة مدار يقوش درفي تفقرا كردين كسين أكاديمي قال لك إنسان هجا هنن براستي يكاري بشتفا يعني بشتقرتيه جوابك وكاري من رولك قال لك باش دفي تفقري دبكن وفي بيمانا بيروز ببن سري يعني ام وقت كيتيا قشتي انا بسكار روج دموان كرد ام هيدارنكو امجي ببن بشك جفي تفقري وام كاربن بحميه زين خوفه
ام کاربن و پیمانه ببن سری باشه ببوره پرسا داوی ازل دبکم ونگش بینن یان رش بینن ون چاواد بینن بگلم پری به مثلا جبر کوهنه کی تدی يعني نباوريا هردو آلیان جدهوک یک ده جد هولیر یک ده حیا وکیلی که براستی يعني بارکی گرانج گومانان چه بویه بندرک مزن گومانان چه بویه ون وقت سازی یا وقت شخص يعني ونگش بینن وقت موجود يعني رش بینن فرمو اما وقت دیرو که می بدن پاشخوا نماله تشتکی هجاب و دوی پیمانه دناوی دهوک آنین هولی دما گود هوک وقت بنگهش خور کرنه هول کرنه بنگه جوی پیمانه را تشتکی پیروزه دمک همه تشتن گوچه بون او جی بون آلی کار جبو اف پیمان هر سری یمز خوگش بینم دما کو ام بیجن انا کسی وقت پیاده به همه پارتین پیف گریدای جی لیانا و صيغته وأبيان درخستنا بوجود كس نونر أمريكي تشتكي بيروز هجر أمريكان الوجود بيجن راس جوبن وأبيمان هارسري وتشتكي خوشك ودريش هردو طرف جيتي خسن وتنازل جهدو بكن جهدو بخون كاربن في بيمان بن سري وما في كرد دسخينن تشل سوريا تشل رجاباي كردستان باشه باقی سپاس دکم عبدالباقی حسینی سروکی گشتی یکتی نویسکار روزنامه‌وان کرد لسوریه سپاس دکم تبلیغونه ته و هر وقت دست خوش من سروان بیان هان کو و درخستیه براستی هنک آنا جمرد نفسین دبیت شب لذو بز بیان وانجی هادر کو پشگری کرنه خویای براستی یعنی کرد دلگرمیا خو خویاده که یکی دست سپاس ایوار باش بوده ایوار باش بله نها از دربازی بیوان دویمین ببم از بهویم کو گر حاضر به کی در زیده کام حواله می ریجی از بزانبم قالوا دكتور صلاح الدين حدو بتخمينه من حاضره از تخمين دكم دكتور ايفار باش وي هيفار باش وي تو ملتي ما قش بخير وسلامات بن وي جاويد واقش وموتي جاوید جرونی بن دکتور جارا براستی یکمین پشتی اوقات سال ج کده ج گرانی ج دل ایشیه ج خمگینیه ج گومانیه ج دوربونه ج حتی شی يعني جارا یکمین کو جارا گدن کرد بهنا هیویات دکن بهنا بهارک سیاسی خویا تکرن افری کفتنا هانی لهبدو هاتنی کرن گر بچه رنگی بچه آستنگی خوشی هبن تو زاین تو حمل د دنیای د به ایش و ایشک جی نینن تو وک کسکی پسپور کسکی تگهشتی دواری انتلیجنسیا دا دواری فکر و رامانا کردی دا گلو بنرینا و افری کفتن دربارا چه دا هاتیه لگوری برجواندین کردی برن شرط و مرجین لحف هاتنه چنه تخون نخون تگهداری کنگرا راگهاندنه کر یا نه امریکارن رینا تب بگشتی درباره ویدجی بگره فرمو دست که برای هجا سلاون گرم جدیک بافکه شهید و مالبات شهید و به طایبت او مالبات شهیده دعفرین یکو به شوایه که هووانا لاشوان لدر وای عرده هیشتن او کسی تندروی پیسی هاتنه از دست تو چاوت دایی که وان و مالبات دوان تک و ماچی لکم جعفرین تا دیری که دایی که بافکت شهیده براستی اف جارا اف ریکفتنه کردی پر جوازش ریکفتنه بره جبر کو وی جاره دولت دزولهز وکو امریکا وکو فرانسا وکو حلف ناتو او دستی خود سر را گرتنه و بن نیرین وان دایا جبر کو مخطط دولی وصد خوازه لو را از سپاسیا هر دو آلیا دکم ممکنه نها از خلق خورا بیجم گوتی قسم هیا فلان زیراج عرده در نو که فلان کنزو در نو که طالم هیا نظام چای مجد گوتی خلق ما دو گوتی گینه هفدش برکو طلاسمک هیا او طلاسم اگر شیخ جنا و نکن او طلاسم و نابه از باور دکم اوه جاره اف طلاسم بریا حكام العالم بعد الآلهة أو دولة ذوالهيز أو طلاسم هو تفاكرن أو ديوار مبينين يكبين حركة كردي هو تكونكرن أف كونكرنا چقاس بچوك بي وچقاس سبا خوشبر با آلية دن جي بدن آلي يا جي كبرا بن أو كنبينا
ده هیدی فراتر بیتا کو دیوار هلد وشه و کو دیوار برلین ده هل وشه او جی ملت ما و عالم جبر کو اف دیوار نگورا دمیه نگورا خواسته که ملت ما نگورا تضحیات کو مدوی نگورا کو عالم چاول مد تماشادی که چاول مدن ره و کو کرد چاوا پیوسته کو امرو لکه روج هلاتا نابین دا بلیزن من بری ویجی گوتی بله تا کرد نبینه سازی دهیلا آسایشی دا ما تو سرکفتن به دست نخستن یعنی تماشا که وقتی کو کرد هندکی بینه سازی دهیل آسایشی دا تدید کردستان به دست کردستان صدام حسین ها تا گرتن وقتی کرد آسایش به هیل روش آواد باش چه بیو بیا سازی و دست امریکا و دولت زلهز تکلی کرن مکانی بغدادی بدا گرتن مکانی یه پاش بغدادی بدا گرتن هیجار اونا مساجن پرمزنن بو دجمنت کردا یک و بو شماعت الشیطان یکو مناب لینانه شماعت الشیطان حرد آلیا چه آلداره چه دربندیه اگر وی جاره راستی او حلفت پاشوان شوية راست شول نكن يانجي محاولة كن تو كيشيو بكن راعية في جاري نكو مينو سروك بارزانية دل برحمة راعية في جاري او جي صازي الجنسية ليش حق وان ور ندر يعني ببرا يعني تو گمانداری پاشمان هر دو نابین تک بودنه گلو يعني تشتك هي وصافين دكن فرمو ام خودی میجینه کک عنایت یعنی من نقطه بلکه جمن چی ام وکو یکیتیو گشتی نفسکار و روزنامه وان کرد دوردا نصر بی کو اف آستا کو اف رو گشتی دوره که یکیتی گشتی نفسکار و روزنامه کرد یه سوری تدو هبی او جب چه شوی از کنم زلال بکنم او وقتی کو بیان الکراهیه کو درکتی او مشک استخبارات الدولي دركت كو تماشا بكن رد فعل كردا چاوابي مكاتب الدراسات الاستراتيجية ما كردا تماشا ذكرن كو رد فعل ما كردا وكو هر جارة امكي بيجن ده خوده ولكي ما خوده ما جي ملجم خوده تنه ما امكي چه بكن في جارة ديتن كو بشيوايا كي ميجي بشيوايا كي عقلنا ما شرك جورا وسركفتن الجورا ببينوس خاكر فأبجي جي سركفتنش بو يكيتيو بجشتي نفسكارو درباره وی بیانه ده و يعني ایرشین کوتیکی جیوان چند روزین داوی لکردا دخست لسینوری استما وين نقطه يعني بلكي محاكاة كي دانوستان که هرمونیزه کردن دنابر حرد هلوستان ده هاي فرمو بيجيت كاك عناية من مساج تجي يبوستي تجي من خان براستي ويا افري كفتني تشيبيا مساج بودش من كردا بو شماعات الشيطان دل حر آليا بو هر دولة عالمي كو كرجي قانون ببناء او تديت افرو بريكو دركفش بركو ابد انتليجنسية دولة داگر كرد كردستاني مينو تركيا ومينو ايراني خبری وان هیا کدی ریکفتن کوسا چی بی هر دو به هورو ایریشا هرم کردستانی کردن هرم کردستان نکو مسئله ایریشا پککی دیکن او ایریشا هولیر دیکن وکو جناب تجی آشکره کری جبر کو هولیر و به تایبت سروک مسعود بارزانی او تمثیل روح نتوی کردی و نضال التحرر الكردستاني دیکن اونا مساج کو جناب سروک و بو حکمت حریم کردستان الور لورا باوری من چندی ده محاوله بکن و چندی هنک ده جهندر و هنک اجدر با ده محاوله بکن چووا تیخنه تکرد دگرن و سرکفت و برهاتنه هفدو یک کردی لی من سوز ددم ملتی ها امی وکو عفرینه وکو حلبچه بکن ساقه کسد اسلام تندرو در باز بن عفو و امی او شهید عفرین کل در وای مانه و او ایش دای
قف كد ميل عفرينك وأبرو بانوبرن أو ببن نمونج عالم رو ديوان زيارتي ما بكن وكاس بكوني فيري كتني خرابي ايش تكاس بكم ادمين بقي سيجو شيك دبرده هي بيان عربان بدركت او ناب لخو كنا روشبي وسياسه مدار وعشير ناس وكسي عربان الو عشير عربان زيدتي حفصد ناب عرب دناف برا كسي يعني نافن بلند بايا بلنجي نافان دهبون وهر وها وقت تجي اني زمان كو ايرشا فارس ايرشا ايران وتركي جي لسرسي دوري كردستان اوانا حمو سيجنال بون اوا حمو اشارات اللي يعني بنريناتا ايرو كردا برسبك دیپلماسی سیاسی دا به سرپرشتیا سروک شاندا امریکا اویا نه رساله بو گلو جوان را بله ده من قوتي او جهات الاستخباراتية الدولية بريه مشكد خوي مرتزقة او بيانات در خصم بو رد فعل ما ساكن امشي حاضرن نه حاضرن او پیلانك داگرتیه پیلانك سه کوشاییه چار کوشاییه بلکه کوشاک دن هبه ما ندیتی به لی براستی افرو نصر و نعیبک و انبیجن پر سپاسی و هزار سپاسی جیاکیتی و گشتی نفسکار و روزنامه‌وان کرد لسوره کو قانین اف مساج بخواندانا و اف برسو سیاست دخوازه کو بگینه مکتب دراسات استراتژی العالم براستی مبسر کفتن گاندور سلاوه من جهمو کسی پاش و کاری راهه هر بجی دکتر یعنی تو گشبینی گوتنا تا داوی بگرم گشبینی تو سر به کفتن هان تو شوا دبین صدی صد و اف کنبینا کو چه بیاد دیواره نه یک بینه کردی دا ده هر فراتر به تا کو او دیوار هل دوشه و نیزیک ده باشه سپاس دکم دکتر لسر تبلیبوناتن نرین انت هر واجی رزو حرمته تا جاره کردن گلک سپاس ایوار باش درچا سلامت بن پیروز بی سپاس بله میوان ما در زیده دی از ما مستا خانم لیلان گر حاضر به لیلان مل عبدالله دوستین مد دیویژن کو لیلان گر حاضر به از کابینرم لیلان ایوار باش سرچاوا تشاوي حالتك شي ما دنگيت نكري خانم جزوده والله باش متاغبه هرهبه خوش قال ليلى ايرو بعد قيمت كيف قشي قال لك سباس ليلى جان من قلت با اف ركفتنا كردي لرجاوي كردستاني براستي بجوشك مزن كس لي دبن خودي كسين روشنبير كسين سربخه ایرو بدلکی مزن پیشوازی دکن یعنی وقت شاهیه که ایرو تیل دار خستن لروجاوی کردستانی کو مرد کاری نابلی بکی یعنی تشتكي باش لقولي نرينا مجي اجي دبين ام قشبينن يعني او كاسو ميواني مجي انا درباز دبن يكو او جي نريني خوتين الزمان تو وك خانمك كردي وك نبيسكارك كر ون چاوا لبي ركفتني دنرن قالوا انجامن ويتشنه تنابروك وي خون تنخون نظام تشاوا تديت تماش سير كريانا نرينا تا بقشتيه خازم لسر ركفتني بقرم دربارا يك ريزيا مال كردي فرمو بله بری هر تشتی از راستی سپاسیه که بناوی هر کردکی دل ایش دوزا خواه سپاسیه سروک می مزن و هیجا مسعودی برزانی ره سروک نیچروان برزانی جنرال مظلوم عبده او شاندا امریکی لسر وی پیشخیریه گو دست پیکرن و کرده می روژاوای کردستان گیاندن هف ایرو روژک گلکی پیروزه مجمره گلکی از دل خوش بوم یعنی پشتی ویدما بیدنگی بیچاریا کردی روژاوای کردستانه افگاوه کی گلکی پیروز بو و هیویه مپی گش بون از یعنی اجوار دبیجم مالا و آوا دسته و خوش به سرکفتن بجواره ام به هر هوایی پشتیوانی یعنی افگاوه گلکی پیروزه درنگ جی ماشخواه لی ام دبی نخمه دیسا باشه جبرگو ام هنکی روشه بنارن چاوا داگرکر کردان دجمنین کرداگو کردستان جهر چار هاویر ده دوچ پر کرنه و آسه کرنه تخوا یعنی گه بمبت کن گه ایریش خوتینن ایرو کردستان بمبت کن به چاوا ام دبینن گو گش دجی وی یکیتیه کار دکن گرک هر آلی کی کرده می سیاسی عسکری
هول بدن گووه یکیتیه بسرخینن و ایرو روژا پیروز ببه بنگهک یکیتیک گو کردستانک هریما کردستانا سوریه روژاوای کردستان را آوا بکن ببه بنگهش خلاصیا ملت مارا گهداری بیانه کرد بیان داویه که آیا هاتی خوندن زبان عربی کرد تا گهداری کرد مخوند ما آوای ویس به درخصم خوند چه نقطه پوزیتیو تیده بون وقت بهتر يعني انسان دكار سر بقي تديت بن ما نديت بن بله مديت نقطه بوزيتيف يعني راستي قش بوزيتيفو جو افيك هر سري بهاور کار دکن افگله کی باش یک نقطه هری پوزیتیو گو پیشمرگه می روجاوا و گرولات یعنی نه گرک گو هر جنگه و شربک مثلا به بهواکی دجی اف هریما کردی بو پاریزن مثلا بهاور او برای خو او خوشکو برای ما کچه و خورت می ات پیده ده انا چکدارن یعنی جهر عالی ده اف یکیتی سرکفتنش کردار بله عاد دوا مثلا اف تشوا چل صديدان عالیه تبدم چل صديدان عالیه انجمنه بیست والا هشتنه از بیم بلکی کسی سربخورا بین جه وکی درابه از بهیوی مگو اف یعنی هین گاوا اولی بو بنگها یکیتیه دانین پیام بدورته از بهیوی مزدعاجی بکم گو سری هره لیلان جان تو تشبینه یان امی تم دواری هیویان دا بمینن لگوری خوندنا تایا گرانج بیان داویر یعنی انسان مرو گهدار بیان عربی و کردی دکر انسان براستی گشبین دبه لی وک هناوی انسان یه هندری براستی نظام يعني دلي انسان دلارزه قاوا مرو دبینه برافهاتن هي لی حیات چه که لی بیرو باوری و بجیه ببن يعني نا از وی جاره گل کی دل خوشم جویالی ده و از دبیم و بید هر یعنی اصلاًگی هنه زحمتی هنه از بهیوی me her kese dijî vî tiştiyê û goh bide partiyên xwe ya goh bidin êgo dixwazin bê yekîtiyê xerab bikin û nere serî ez jê daxwaz dikim ez bêm xwedêş te razî bi hek tu nikare alîkar bi ne bi dijî vê yekê û tikare xwe bide alî yani tikare bi êmiz vê yekê namînim hene êgo birêv bibin از بهیوی میجی گو اف گاون پراکتیک جی بمشن نه تیوری یعنی نه گوتنا تنیبه دست بکن پراکتیکه لیجان خو چکن کمیته خو چکن کمیته گو وی کیتی بریو ببن جکسن اکادمیک هنه کرد مرو جابا پر کسی مهن ایگو کارن مافناس هنه هر کس هیل روجابا گو کاری به ویگاوی بهل گاو پیش که تا گم بگین آواکرنا هریمک کردی آرام کردی بله فدرال سوریه ده بله مافی کردی ولی چسباندن دستوری دجی کرد ببن خودی استاتو بله سپاس لیلان ملا عبدالله سپاس دکم جبوی از بلکی تنما در فتی بدم از تشتکی تنه دخوازم دیستا بیجم برید بکر ازارم میوانه تا پرن هی دور نما بگیمه از دخوازم جوار بیجم به هر ناوی کردکی روجاوای کردستانه یعنی ام کرد بری یکن لی ام دخوازن اف کسی گو اف سروکاتیا ما گرتنه بناوی مد آخوین از هیویه جوارتکم اجوارد بیجم برا افزارو که می ایرو گودوی دوچ برا آبورید گو برچینه افزارو که برچی بینن برچاوی خواه دای که شهیده بینن بیرا خواه خوینا خورد و کچه ما بینن بیرا خواه و نبن سدما خراکرنا وی یکیتیه برا ببن آلیکار گو لبر گلی خوشی بروکی سپی در کهون و امجوار رازی بن سپاس دکم لیلا جان امجی بهیوینه که دروژین پیشتا براستی خبر و نوچه جوی جوانتر جوی خوشتر جوی گرانتر ام ببیسن و آدی جی امی حول بدن که دروژین پیشتا جی کسین ده هندره شاندین در استاندنه ده جهردو آگه امی بکن میوان روشن تی بی ام سپاسیات ده دکن تبلیبونه ده جیرز و حرمته ایوار باش ترچاوی می ساقبه هر هر
بله تماشاوانین هیجان هاجی از بچم در زیده برز دکتر محمود عباس لامریکا اوجی حاضره لی از دخوازم بریوی برز سلیمان گرو بگرم ج کردستانی که لهولیر چد قومت چد ویزش برت اوای هنکی بمرکز القرار و نزیک الوی داره بلکی آگاهی لجم ماموستا سلیمان گرو بهتر هبن که سلیمان ایوار باش گرت دنگی مدکن ایوار باش ماموستا ایوار جی باش که عنایت و همه شبانه روشن تیوی باش به ودوم دخیر و خوشی دادن هر بجی که سلیمان لوی داره ون لباشوری کردستانی وک کردن می روجاوی کردستانی و چاوا اف تانسیون اف بلنداهیا کو دبه اف رکفتنا کردی پیلن و گرماهیا و امرات تال اروپایینه دیساجی ام به گرماهیا و یکی و رکفتنی براستی ام گرم بون ایرو ام دلگرم بون ون کردستانی وین بهتر نزدیک قامشون بهتر نزدیک روجاوی کردستانی لهولیر گلو ودنگ چیل وی داره لسر آستا جماورا لسر آستا گلی کرد لوی داره جبلی نرینن حکومتی نرینن باشوری کردستانی نرینا گل لوی داره چی چاول به مسئله دار چاول داره کفتری داره فرمو ومسا عنایت يعني تجربون نظرة هوليري اي كرد لكي داري بترني دري كرد هريكا يعني دري كرد هريكا شر كفتركي شي قافك يكبونا ويكريزا كرد لكيربي نبس رجاوي كردستاني الكيربي دري كرد هر شعبه يعني براسيلي اللي في داري بتايبت زور ملف كيف خوش بو يعني اكو من دنگي وان بيست يعني نزكي زيادتي تليفونيش براحات انت قلت بلكي امش كامبان خلاص من امش مخيم زو بقرنا روج افا ماري ولد طبعا كردستان فيري ولد ما ورزق احترام وخسار اللي خدمت كرن بس حريك ضغط بشو ما رخا افا تشتكي زور خوشبو لاس كوك سياسه مدار روجنامه دبينن براستيني يعني و سيشار نامه في ركفتري هبون نما يكم يعني وچند وديت كك عنايات بري ده 15 روجان هنا زياتري حفصد الى حيث كس شوفينيزم جه شريكه ما جه هفار ما الدولة دانا بيان در خصن تدي يكريزيا مالا كرد و نما قال لك ابو جرنج باس لازم حتى اهانه كما تقول عربي ديفيجن وش الصحراء اهانه باش يعني لازم ولا ناقض كثير نافكم لازكي محادثات ما بين منو ورئيس برهان غليون رئيس مجلس الوطني السوري يكمبو يعني نافي مش تضا ومش راقوت براس نافي تيتدي اللي هما كسي كيلكي قونا براس مقتنع بهاوي مو يعني استغراب دبم او تضدي ما في كردي وتضدي فيدراليه جو خلينا حرفيا جو خلينا نكون واقعيين الشعب السوري 2% يعرفوا العلمانيه شو معنى العلمانيه انا ويا كم واحد بمقهى الروضه بيعرفون العلمانيه ما تبقى يعني نماك براسيني استغراب انه معناته ملت السوري لهد لفي درجه نزانه يعني فا قلت انا برهان غليون بمرابو ونشر كيجي حتى داود ايه ديان كفار ركفتنا دكي بارشبوني سوري بكي از لازم براسيني يعني الشريكه ميد ورا زانبن انه كشخص شوفيني وان زيرادري شخص هسه نتوي كرد بلندري لحشر بارشي كردستاني بتايبات روجاوي كردستاني بخومه تسيا كمان نشوف كعنايات يعني مترسيا وكيك هيئه الكرديه العليا تشيبو وبجنبو از هيلينا براسيني في جاري ضغطك زور امريكي ودولتي هبه ودخل مثلا ملات يعني اللي بس شفا سياسه مدار بيجن يعني بس برجواندي بس برجواندي وحزبي هانا تنقول خشره لازم برجواندي ملات برجواندي ولات برجواندي ازادي برجواندي كردستان سربخا نبس ام بين ما في فيدراليزم لروجافا يعني ما حق تقرير المصير يعني ما في شرنوسي حقكي بيروزا خديدا وشرائع الدنيا يعني فشما افشار مدبي از براسيني هي سليمان لغوري نافاروكا كوماديتي
ما بهست کو پیشمرگین روجاواجی و درباز بتشتکی و سال باشور تیگوتن گلو دناب سیاست مداران دا یان دناب مطبخ سیاسی دا تشتکی و سال آگاهی جمع تهانه گلو ما مستمع بخوا ضابطه کی مزن جی پیشمرگان پرسکر یعنی و چه جوار چک هاتا گوتن نگوتن یعنی گوت ما تشتکی كتوجيه رسمي نهاتي بس و بيشرهين مفاوضات يعني گفتگو چه دبنا كسر روشي عسكري يعني ام لهفينا براسيني يعني وما بقيت تحالف دولي رجل تواصل كر يعني في عصري قلت نبس ام ضغزنا يكريزيا مالي كنت ام ضغزنا يكريزيا هم سوريجي روجي بشار كيم بنا يعني فا تشكي خوش بو يعني واقوتنا هيفيا كخوش تمام لبس از ليجم يعني في جاري نمام بتايبات سياسة مدار ما جسر قردايتي ما اي بارتيان چه پیاده به چه انا کسی به و گیجی برای عزیزن دوست و برای عزیزن يعني یک بیاک تناسم یک جریز و احترام من شخصی ما راهي جمهور بجم ایدی بسه و نبنا يجي قال كل بيجي عربي شو يك بياك هيفين تل بيبي ركفتني قالوا شنو يعني اب هيفي تاني وي بمن هيفي يعني جرك دربازي واري براتيكي ببي جرك قال لي ببي خدي جرك شرع سياس جواكي اللي ببي خدي روشنبير سازين وان اللي بي ركفتني ببي خدي تشي دستكي هنا تشي لازمه كو جرك امدش اللي بي ركفتني ببي خدي يعني نتاني بمن دواري دست بيشخريه ده جرك دربازي واري براتيكي ببي وجرك جادا كردي شرع كردي قال كرد لبر كفتني خودی در که بالتالي آلين سياسي وينكار بمباركي جرانه بنرينامه فرمو تمام ام وكيل جيزان يعني بريار سوري وكريزا سوري ند سوريان ده يعني ناف دولتي خاصه امريكا وروسيا ده فهم دغازن طبعا تشيك بس تشيكي زور جرينك هي يعني فاس ميرين انا تشيكري قال لك وين ضغطك لازم للسياسه مدارن بك سروك سرقدايتها كردي بك وكردستاني عامجي لازم يعني في تشتي بيروز ببيرن في قافي يعني لازم ضغطك مثلا هذه ايدي حريك ببرجواندي ولد بفكره نه برجواندي خوي شخصي وحزبي بفكره يعني از هيك ما مستقشبيني لبيفي ركفتني افريكفتنا بچسري يعني خدينا ك بوقت دهوك يك دو يعني هولير يك دو بخدينا ك تشتكي وصا يعني الجوريت لويداري لباشوري كردستاني كسين روج افار دجبه دبينه شاول بمسألة نرن يعني قشبيني قالوا هي تشاوي ما مستقيما از ناغزم يعني از طبيعتي مني واقعي ما ناغزم هيفي بد ما بلاتي ما برا واقعي ما ترسيا كمان مازن هي صديق حفتك هيك ام وكي هولير ياكو ددبه لبس بيجي كيف خشمينك هيك يعني امريكي ضغطك مازن دكنك وبشار جيشي داويها حكم اخوي ولازم اروشي سوري بس روجا افاوي تايبت من ديك خابه من نقطه جرنك ابو فابا يعني حتى انه نادي فيدراليزم يعني طرحنا قلت سوريا از مجموعه راجي قلت تليفون وانكر قلت وين اخطاء هنا شيء ان شاء الله اخطانا بازي ام بشن امريكا كاب بكار بن دكتور محمود عباس بشدار بكن كاكي محمود تحاضري محمود عباس هذا ما دمك دكتور كاميرات انا بكريه دكتور محمود كاميرا ما بكريه دقك بله از كاكي محمود حاضر يا خوبك از هول بدم کو جارك دبكرم تا بله كاكي سليمان سپاسيات دكم شو باشوري كردستان هروا سياست مدار وراكينر بريز سليمان قرو سپاسيات دكم ام دروجين بيش هروا جارك دبها بدرابن قال لك سپاسي باربوش سعدا خوش سپاسيات سپاس تماشا برين هجا كاكي الدكتور محمود عباس حاضر لسر خاطي دكتور محمود ايوه دكتور ايفار باش باش دكتور استو جان كرد بهبدور بينم سر اكراني وين هنا كي سرچاوي بابي دارا كتب بابي دارا وتماشواني دلاربا جان كردنگه متي جان كرد خياي ميكروفون اخو قرتيا تليفون قرتيا دكتور ريكفتنا كردي ايرو لدار كات وبيانا داويجي
بەیانە داویژی خوێندم زمانی عەربی بە زمانی کوردی هەروەها سەرۆکی شاندای ئەمریکیژی هەروەها لەبەر بوو بە ئینگلیزی ئەو جی هات خوێندن تعریفەکە جارە یەکەمینە پشتی ئەو قاسمە هەژێکەد و خەباتên سیاسی دبن ماسێرە جارە یەکەمینە ساعتا یەکەمینی کو دەرباز دبن جارەکەدا ئەم دبینن ڕێکەفتنێک بەسەر کەت و بەسەر يعني دواري سياسي دا بهتر انسان كورد قال كورد لروجاوي كردستان بدرين قشبيني لبي يكين رين تا قهدار كر لقوري درفتي انت كاك محمود كاك قهدار كر وتيت كاك باوي ماني كي بيانا مدرخست يا بناوي يكيتيا قشتيا نسكا روجمواني كورد تشتي قلتي باكيش ايرو وكيلي كي بيانا قوج باليوزا امريكي دركتيا يا سوري هجده بيانك درخستن حتى قبري بيانا تنابرا انكسي وفايدة يعني يا بارتيه بفايدة ركار بكي بري بيانا وبيانا باليوزا امريكي دركت ببورا جارك دن دوباره بك كاكي محمود جارك دن دوباره بك بيانا باليوز خانه يا امريكي يا السوري شازه هي دركت يا شازه هي درخستن يعني بله چند روزه بيانا ودركت بيانك بشكرتيا بيانك قالك لخرتجكي بشكرتيا في نيزيكبوني دكن دبيجن دبيغابا يكامي مداني هاتيا دانين وافناجكي وبيبي طبعا بنجهك جبوني بيش روجا سوري تمامي حتى دبيجن دبي هيا بياني دانا خياكن انه اواها وبيبي جابك جو يك يعني زوردستيك بك سر هيزي ناب دولتيرا جو بريارا 22 بيجو چاراب خوش کے سر راز بكن يعني الولو جرانبونه كي دانا في هيزا كردي جو حتى تشتكو فين دكم طبعا بنات الشكي جهيك قالك دخوشيه انه هاي دوسا ائتلافي بخدش كرولا ائتلافي بالصيني وقت هيزا كرد ولو بسرفي مجاري ظهري وبقهنا نيزكبونك تشتي خوشك مزين اللاجيك الجمع امريكيه قالك خوشكا دبيجيت في لهاتنك نابادا تشد في نقويك بونك وكا مثلا شاشيتيدك بياني دركتي الوحده او تقارب والوحده تشيبوا اتحاد مثلا مسألة اتحادي مسألة يكبونية مسألة لبهاتنية مسألة خالد برده هنا هيزا كرد لازم السرها بكي وبيتشلو في ريبرياها ببرة بمشيني وتشلو ام ببنوي هيزا كجران درو جوهري كاب بهتر ام شروع بكن يعني او خلكين هاتن البيان ده وقت مجي تعقيب كل مجي چند جرا گهدار كر لبي يبدو گوتنا كرد زيدتري 4-5 جرا درباز دبه كردستان زيدتري كردستان بيجم بالضبط ازي كان مشترى بعربي بيجم يعني درباز زي بكردي اشترى بيجم بيجن بامريكا ترحب الولايات المتحده الامريكيه ترحب يعني قال لك كيف خوش يا اخو ازي كردي بيجم ناخذ معربي يفرموا كيفاتات كارم بعربيش كبيجم كارم بكردي بتشكي جا باشتر جوار بياني بيانك قال لك بالكش يعني بله دبيجه دبي انه قال لك كيف خوش يا اخوتين فيت نزيقبونات نافرا هيزا كردي ده تشيبو الحسيكا عين بتشكر يجكي ده شازه هي بيدا دي هردو شاندي كردي لفها كرنا يا كانكسي ويا بين كي تيت التشبيجني الوفاق الوطني تجمع الوفاق الوطني يا جناب لي كرنا هردو كالف كرنا وشان ديوانا لفها كرنا السر وبنجها كونغرا دهوكا يا 2004 وسر وي بنجهش جوي دست بكن بمشن بتشلو ريكباريا ناقوي بمشن فبرا وتشلو سر واري لشكريج كي بكن دماوير ده خالا دو اقول سر سكنينا انه اباها راسا نبكاتنا كرنا اللي هي قابله دي انا هي قفت قونا ديج قوي بمشن لابناء دديق ياكن نويت اشكالي دناباده دماوريد نزيك دنبي وبمشي يكدي سر سكنينا خشك يا هاري جرينجو قالك كيف فهمتي وابناء ازباول كم يك جوا صدمي جو هيزا عربا جي عادز جبرغو انه ايرو رولج دسي وادر دكبي جبرغو انه اوانا بيست كونغر دانينا او نيزيك نبون كنيزيك بود نابا تشبون هابيش ستارو حربي كونغرا دجكي 100 مليون انسان كرد هاتا كشتن ايرو افغاوا كردي غوتي دانين امريكي ددن خويا كرن اب نيزيك بون
و ئاشتیکێ هندروێ سووری دیسە ڕاست بکەی وێ ئاگەر بەستێکێ بمەشینێ یعنی وێ زۆر دەستیا خۆ بکێ سەر هێزێک عرب خۆدەشگێ هەیە ئاگر بەستەکێ بداومێنێ سەروانە و هەیە بەریارە 22 ڕاست ببێ ینی ئەڤنا ببێ هێزا بۆ ئەم دوور نەچن ون لە ئەمریکا ون کەسێن وسا دیبلوماسیەتێدا ون خەبات دەکەن ئاراوێن خەباتێ لێ دەری ون دکارن چێ ئالیکاریا vê rêkeftinê vê li hevhatinê vên yani destpêşxeriya ana îro hêdî ber ve pratikê de hûn wek kesên Kurd li wê derê diplomasiya Emerîkî ve hûn hinekî nîzik wîn çi xwedîtiye wîn dikarin çi destekiyê wîn dikarin ji ber ku piştî demeke biçûk demekekin li Amerîka hilbijartin çê dibe belkî ev dan û standinê Kurdî were paşguhxistin yani win divir de aktivine nirînê we çi ne divê derbarê de tehdîden dixwazim bizanim berî teqriba de hefteyatê ticarekê dijara ser televîzyonê ji got û min gotareke xwe dîmsan me hêvî ji hêza Kurd xwestiye got û çi qasî bileztir karibin vê levhatinê bikin bêhtir wê ser bikevin ji ber ku siyaseta Amerîka tu nizanî berî hilpejartinê gelek guhartin heye tê diçê bibê heye mezê bercewendiyê xwemeyzênin di mezên mesela têkiliyê wê nabe Tirkî re têkiliyê dewletê Ereba re bibe girantir bibe ji îro bercewendiya Kurda re taban em dizanin îro Amerîkî belkî ne ji bo çavê Kurda dikin ji bo bercewendiyê xwe dikin di mezênê yek emî îro piştgirtiya wana dikir û yek mezênin di rojhilata navîn de vê kêdikê de di herema me demê bêjim de em dûr ferah naçin di Sûrî û Iraqê de hêzayek emîne ya gorda got piştgirtiya xwe pê dikir beriya de heftiya kakşêr got yanî civîneke gelekî mezin hebû û semînarek tê de qediman semînareke xweşik tê de pêşkêş kir û ev ser yanî ser rekizan û hatina Kurdî gereka yanî hîşanda Amerîkî ya got îro li ser disekinê gereka fîşara xwe serwakê neke da dewam bibe û ev yekbûn çê bibe di nav hêza Kurd de daxuya kirin şêkul vê dê xweşik daxuya kirin û ava ha wê kevê bercewendiya Amerîkî de berî bikevê bercewendiya Kurdî de gerek hûn ha ji vê hebin vê bercewendiya xwe ji vê dê hûn danekin yanî ev na bi rastî serheta sekinan piştî heta piştî semînarê jikê گفتگون هاتن چه کرن به کسایتی رای گو ما باور دکر گونو رولا و هبه بید یعنی لبید چه گوجمتیم دکن یعنی ام درخ نسر میدیا لگل کم سر سکنینا پیشگرتیا امریکی جوا یعنی تکلید ناقبه هر دو هیزی کرد شتێگو من لێ دخوازم طبعا نەگو بهترێ وێنە ئەم دخوازم گو ئەمریکی ڕۆلا قورتکن دبردا نەگو ئەم هەرم بەسەر من گۆتارێک دۆنی ساما خفتنە دەکر وەکە هێڤیاش هێزا خۆی کورد کرد گۆن و بلەستر بکن چ قابلەستر بکن چێترە ینی جوینا خوا دوو هەب بمەشێنن نەگو ده ڕۆژە بالاکبوونێکی بێرن پشتی بەگەرن ئەوە ها ینی ئەز وەکە ئاخفتنێ دکن بەس لەوێ درێوەختێ گۆ کار تێکردن شتێگۆم دکن ئەم بارê xwe li ser Amerîkiya xwe yanî weke gotî dimeşînin em hêviya jwa dikin û çi qasî karibin fîşarê zêdekin çi qasî wê qizbûciyê bikin xaleka ji wêna yanî em nabêjin taban ev rola me taban ew bercewendiya xwe bêhtir dimeşînin lê ez bawer dikim di alîkî têjikê li me dihesênin yanî xweşik باشه که محمود ایوار باشه بوده تبلیغات گلکی سپاس زیدکم تاک عنایت الخوازم تشتکی ثاني زیدکم البدري ميزنا تشقاسي رولا نزبونا هذا كرد وفي دبج نش ملاتي كرد ثاني رجملات سوري تماميرا جبروا كي ابوزيسيون سوري طبعا او درخص خورتاج بحساب كر لايرو از دور نابينم انه تركي جبرجو انه زور دستيك السرتي كرين سوبر رولا بكين في هندرو سوري دا انما كاري اذا نكي برياراش خردرخي جو بك في هندرو سوري دا از بهورت اريشا ايرو قول باشوري كردستاني تيكرين از بهور دكم يك جوا في شهر دخازي بر دستر هيزا كرد هندرو سوري دا او في اريشا جو ايرو الباشوري كردستاني تكي از بهور واري من دشكريه كفي واري دبلوماسي سياسي دا باشه که محمود ام هیدارن گوگاوی وری باشتر ببنجینها به بیاوی یکینه سپاس بو تکک محمود ج امریکا سلاو ورز جبوته هر بجی سرچاوی گلکی سپاس بله تماشاورین هیجان هاجی از برز عاکف حسن سیاست مدار کرد
بنرين نويجي براسي امي يعني قالك تشتاور بقرن او كي عاكف هروها بدمك دريج دمك يعني جران اللي قال حردو اليانجي تكليوي هم شخصيها وهم دبلوماسي جي هنا ودواري ريكفتني دجر روجانا اناليزاتك وتقولي تعقيب از دنرن كي عاكف هروا قالك تشتين بالكيش لباوي هنا كي عاكف زي تبلي بكم بريز عاطف حسن ايفار باش ككائنات خربجي كي عاكف جرايا كمين تدردك بسر اكران روشن تي في بخيراتنا تادكم سپاسیتا و روشن هردکاتکم هر بيجي عاقب جبوي ام مختار تجي نبن جبوي هم تشت هم بزلالي بتش اف تابلويا هيك كي عاقب جلك ناكوكيان هاتا پیدا کرن اف زاروکی ایلو درکدیه زاروکی زحمت کشانه بو زاروکی براستی گلک لیستگوانو اکثر تیده بون لی دوی اف زاروک بو ناولی بو زاروکی کرد ایلو لروجابای کردستانی گلک نامه بقرآنین گلک رنگ بقرآنین نامه کی زلال بقرآنی نامه کرد و کردستانی ایلو درباز دبو بیان داویده چه بعربی چه کردی هر وها بجري امريكي جي دغوت يكيتيا كردان ويدري وك كسكي سياسه مدار وكسكي نيزيك جبوياري و تشاوب گشتي به تابلو دخوينه از فازم گوتن بگوتن تهما درباز بجبو ام بكار من بهتر جدا استفاده ور بگرت فرمو كائنات وقت مرو فيرو صال شاب منيد نرال تراميديا نرال مروف دبیجه برکی کردان سرخوابون خو اعلان کرده هنگی کیفا کردات ایران جبر چه کیفا کردان او قاسته چونکه جاره یکمینت هنر سیاسی ده گابه که باشتا بیجنه حتی نهاد ملی yani پتر ایدئولوژیک حرکت دکرن تنک حرکت دکرن ها ملی سیاسی ده گابه قابت جوی چرابه هنکی ایدئولوژی دور کتن جبوی yani مروف چه بیجه مروف بیجه یعنی گابه که گلک خوشه درنگه براستی درنگه و اگر دهو که بابا برکی ما 5-6 سال قزنج دکرن بلا درنگ و بلا چیتره که قد نبه اجا که عنایت نا سولی برو درکی بده چه یعنی برو چاره سرکه مجبوره هره پشتی به نقاشی کرونا يعني اكتورين لسر صحيحين وستيان بالراسي حمو وستيان شتي بيرا من سر شر 6 صالة لأوروبا لألمانيا بيجنا شر 6 صالة لألمانيا حمو اكتوري وستيان حال دوادا نما رابو مجبور بو حمو هاتن سر ماسل هبدو كرن وجان اف اكتورين هين يعني روسن امريكين تركن قطرين بيجن سعودين اماراتين بحنا حمو وستيان اجا هركز دخوازه چاره کی بگرنه یعنی دوی سوری برو چاره کی بهره یعنی ضغطه که لسر رژیم بکنن روسان بکنه کو هرن یعنی جی مجبور با اوای کی دیترن اف چند روز روس د بیژن ام حاضرن و آمادن به امریکا را لسر همو تفاصیل با یعنی چی که به امریکا و به واحد به امریکا دوستان امریکا بگیره دای چاره چناب مادام چاره تی تاگت هونه لده چاره کی سوری ده تی خدا کرن یعنی و بری حابد نور ام کرد هگر مهبدون نگرد محمود تشتوان داکر ام گلک فری وان دابونه بونه لام فری قزنج کرنه نبونه یعنی بگرن فرصتا بگرنه ایجا جمع کردان جو کرد روجامای کردستانی فرصتا که دیروکی ده دسته مده هیا و تناکو کین مین که وصام لسر الهبدون لیکن جی تننه ناکو کین مین وصام مظن ام بجنم قتل هبدون آکن تننه ناکو کین مین حتی ناهین ناکوکین ایدئولوژیک و پارتیکین تانین اب ناکوکینه یعنی برجواندین گل حتی نهم ندام پیشیا برجواندین پارتیین خوین تان لو ما مثلا ما دجه خود دچونو دهاتن لانها نابرك هي نا یک کسی که نابره دکنه هي ذکر مظنها قیمتی وی هي گرانیه کیا وینا هي وقتی نابره ده به گمان گرانیه کی ده هدی تنانجی اول دیترینه تشتایرو درکته میدانه کو لسر بنگه کی لابدو کرنا مادام لسر بی بنگه لابدو کرنا تشتین دیتری مرول سر آوا بکر راحت دبنه كيف عقب أسمشتكي بيني بيراتا ده بياني ده خندنه ده أكثر نفسر ماسيبون لناوي وان هاتا خندن وقت بريز مسعود برزاني بريز نيشرفان برزاني
يعني اكثر نديارن لسر ماسي حاضر بون قالوا شي تاثير فاني سياسي هي الاليدن ترك بوم بارانيه دك الاليدن ايران ليدد ارشاد دكن واف جغرافيا كوفد بدنا برا باشوري كردستان وروجاوي كردستان ده يعني زمينه کی دي آبادك تشاول بين اختيارنا که این باور بکه ام کنگی گاوه که راست با بجنه و دجمنه ما هار ببنه یعنی وقتی ایسوتا بخونه ایجا ایرو هم ایران لیده ده هم ترکی لیده ده اولا نشخوده بگو احتماله که گلک مزنه که کرد خندکه که قزنشته کنه یعنی جبو بیه که دره که دی ترجی دولتین که نرازینه جبه تشتی و سر ایشاش مره چکن اما باشور کردستان یعنی رولا جناب سرک مسعود بارزانی رولا ککلیشیوان بارزانی دست که حتی نه براستی نابرا هیزین کردی در رولا که گل پوزیتیو لیستنه یعنی نه از دبیجیم و نه تجی دبیجی لی اما امریکی با خواهی دگوتن و حوالی من پیده‌جی رو دگوتن یعنی سپاسیا عنوان کردن. اجا ابتشت خوشه یعنی کسی که هیزن که لپشت پردینه لی قوتن یعنی هیزن پارتین ما بوام گریدای نه. سیاسی دوی چه خوربینه دروش گن پیشته. اگر هم بزنم بنا باش بلیزن ها فرصت بیشتر هم کت نقطه که دکان بلیزن باش بلیزن به سیاستی باش بهونن نه. اگر هم بزنم بنا باش بهونن از باور دکم کوام دکارن باش بهونن حمول هدو یعنی وقتی او تشتن مین ایدئولوژی کوستان نبنه مقبخنا قالبان ده اگر هزم لپشت مه بنا کو مناکشن نطنقاسیان ده ام بقول راح بفكرنا دکارن بساله خو چاره سر بکن و چه بینه هولی لگوری تو دمکی نزیکی و رخصتنا پککی بو دوان شخصیت آنها دان استاندنه دجی تو شخصی وان کسان ناسته که وقت بهتر وقت بهتر نزیکونا تجوان را لگوری تعریف سیاسی قالك جارا مدديد مثلا بريز آذر خليل يا بريز صالح مسلم مدديد خوشكراسي خوي كردي دكرن إلو جي قدرة كرد كردستاني درباز دبو أبايا قالوا شو بقرآني به يعني براسي راستي بونا وكي أنا هالوسطة تدبيجي بقرآني سرماسي يعني زورداري بو يعني قواتن هن للدربة ضغط لكرن زور لكرن حكو حياة أف ورقة ورد سرماسي قابا إنسان لبي ورقة هان بنري بيانا إلو بنري تام بيد حسه كو أف بيان دربارة دوزا كردي دندري سوريا ده يعني بهتر أو مسألة ديمقراطية أو ملت إنجلي دي او انا بلكي دبرك دي نظام چوامانه بلكي بقوره كي بريزه كي درباز اشاره يوان كرن لتام سدي هفتي حشتي درباره گوتنا كرد كردواريه ده فرم يا كاينات كل سال دجيم بميننا هاجر هم هركس كي بارتي خبو باريزنا هم هركس كي برجوندي بارتي خبو باريزنا داويا وينا جدي سن نقطه كون هاملنا مورنا بنقطه دي كل سال دجي جبو بيا كان الداوي الا غير بكينا هناك حقيقه كو ام بيجنا والله وصلنا ما شافي جاني انا مثلا هاتن جامعه باشا دكا يك ما يدرك كيف انا قلت لي هشك بيجي اجي كار ما قلت لي هشك بيجي تجي كار قلت لي هشك بيجي از دكار ما هناك تفاصيل وداتا بين مدينه بس هير كان بين مدينه سر ماسه ولزما هير كان مازن بك ما بك ما تشياك يدي دكار هير كان بين مدينه سر ماسه بك تشيا جودي وقبار وصا مازن بك وقرارات اللي بك لي ام جبندرنا كيفنا داوي بويا كي زمان و كولتور پرچج چند سیاسته زمان خو کلتور خو چند خو به چند بهم بگوهرنه بخنه چند که نه کی سیاسی انت چه بردنه کو دجونا بکنه هفدو ما گندی کرنه دجمنه هفدو ما مالبات کرنه دجمنه هفدو ما والله نائر ملت ما كرد حمو كيف تكنه هاجر ام بهرنا كو عندك فرصه بدنا بو انسان بلا انسان ما نفسك في فلسطين جبويا كنا جمع فرصتك تقدر سبك كردان ده ام لهبو بكنا وكا باشور افريقيا ام بكار من انيك يا اخوا يا هبش تشيكنا كو حتى ما تشاركش بمساله قراني كان لسوري ده تشي سيستم تشي ام لغوري بي سيستم هني جخور سيستم كي تشوا هيلينا كي تشوا تقارنا ابا بكنا وكا كردي باشور كردستان تقارنا هيلينا كي فدرال ابا بكنا انا هاجر حتى ودمي ام بتشين جورو بيدجيام تقارنا بروسيدورين ديمقراطيك تبجاني بارتي بيتشنا صندوق خلي اثبت كرم جبتش بركو آليدن يعني قالك نبيسكار جهنه نرينه جدا جهنه بلكي بتشافكي قومان لبي مسألة نرن يعني بتشافكي نرحتنا درحتي لبي مسألة نرن
از برز جان کرد هول بدم کو بشدار بکم د پروگرام ده که جان کرد دیوار باش گرده تو دنگی مدکه ایوار باش سرچونا سرسرات و که کاکف و حمید جان جان کرد کفتنا هانی ایرو بوی هاتی امضا کرن به زمانان هاتی خوندن زمان انگلیسی هر وها مگهدار کرد تو وک کسی کی سیاست بدار و کسی کی کابینتور دهندری سیاستی ده تجربه کتی گلکی دریج و فحن و بلند و مزن های دواری سیاستی ده از لگوری پست تا دخونم گوتارین تا دخونم تو نرازیبون خوی و شارتی خویاده که گوتارین خدا گلو لسر هفاتنا مالا کردی تنل دجه لبلکی هن گمان انتا یان دلگرانیات لسر المنت و لسر شیوه الهفاتنه هیا چاوا دخوینه و هفاتنه یک ریزیا مالا کردی براباتن بیانا ایرو تج تماشا کرد فرمو زانه دست بکی دا من گهداری نکر راستیج من ساعت دهای از هنکی درن کتمه مدخواست از ببیسم بری منو که عاقف ایدن که هیئت اداریه و یکیتین گشتین ویسکارا و روزنامه‌بانه چه گوت یعنی هلوستا و چیه اواش مرا گلکی گرمی بیو اجی اندامم ده یکیتی دا و لما حز ذکر که هیئ اداری هلوستا خو خیابه که اویک اید دی اگرک سپاس کب که دکتر محمود هوجی افغان مایو ده هیئ اداری داره تشتنی زرار گوتن و ماراوی آوابه من باش گهداری کرد تشتی گلک خوش گوت که اینایت من خواهد یکی بنابی سلیمان اوسو نظام چیه جه کسی PDKS یا تشتی بولوه تشتی بنابینی اوی در کتیه و بیانه به عربی در کتیه گوتیه که اف تشتا نیمه مهاش تو نه هنه کاش خورا نویساندی هنه کار نویساندی بله تب تشتی حتی هم مدنه امضا کنی تو نه و از بالا خود خوافتنه و یکی گدار کنی ایش وکو تشتی بیو در باز بیه بله يعني وقت ما فهمتني هي تش نهاتي مذكرة نتصاني أبيك يدو دي دهو كيف جي هنك تشت يعني تلميح مثلا دهو دكتور إيدي كوهين كو دكتورة دراجة عندنا إسرائيلي داي وامزانا دورة إسرائيل الأمريكا تشيه وبريكا إسرائيل جي يا بريكا أمريكا إسرائيل قالك سياستها لرجولاتها نافين دماشينه یک جیل برابر ملت کرد ام دی باشتون دهود بیجی نامه اکی تایبت ده مالپرا خدا که ناوی وی کردستانه بو ملت کرد به دنگ ده بیجی به عربی زمان عربی ده بی کردنو گلک تیکلی چه بونه لدربه و اسرائیل به انسان زانا را به انسان سیاسی را به انسان نظامچی را من لسر مجاره کردی بوارا قصه کریه قشا بمرة باستثناء قلت أنا كرد قلت بتشاو جوناثان راندل كرد أما في شقاق نتوقع ده بارشة بيني ده دبي أجر هن دبي دليفة ديرو كده نبن يك هن التاريخ ده وندا بمن هن ديرو كده وندا بمن وداري ما بكن أسخير وبعد خوزم أجوا حزن كم وقالك كرد ببيك وبجيني ما في خو ما بس اوجي سرخبونش بالكو قالك جرا ما دار كري ما في ملاتي كرجي سرخبون بزاني هو دبي ليش بيرنك حتاني افتح حلفين اسرائيل هي تنظر نتنياهو هم بربان وي حتاني اف حكومت هي وجوهرتنا امريكا برانبر كردان هي جوهرت جبالكو قالك الدوري وان هي وكسناج دبيجن كرد تجارة نبينا دجمني ما كردا ام اتحاد نكرد ديرو كده وكرد شركي جرك جران وخوني كي بر مازن ريتنا بو مسألة فلسطين سوريا وعراق يعني ما بس كو اسرائيل اكثر كسركيه دهندر سوريا در تايبت بو گلي كرد لي قسمت كو ابر كفتنا ايو در كتي پیش مدياي به هر دو زمانه بیان وان هات خوندن کو ما لهفدو کریه لهفدو کرنه لسر آستا سیاسی لسر آستا اداری لسر آستا اکونومی هر وها دبندنا راست
مجي وش بتربط معناه خل هفكرني يعني ملاحظه مجي لسر هنا دنجتها قلت بك كينات فرمو مجي خوند وهناك ملاحظه من سر هنا يعني هناك ملاحظه هنا ل وقتكو پیمانا دهوكي ببي بنجه ديالوجي رو وي بيشكتن تذهبي لهنا كاس هنا ام دبينا دفي لما بيش دا وقت جاري اول هفدرو يشتنو قساكر القل هفدو بهفرق يشتنو بيمانا يكيك وسياسية هنا كاسا ميخ لي خستن ميخ مثلا تايبات آدار خليل وصالح مسلم ميخني مازن لي خستن وقتكو نها قابا دو ديه بي آبهتن وقت بيجن هاتي آبهتن از نظام حتی او کدن در دکبه یعنی چون که تشتی سلیمان اوسو گوتیه سلیمان اوسو ندوری به مسئله بلکی جان کرد اوایل زمان برای سلیمان اوسو هاتی گوتن بلکی تشتکی نراست لگوری آگاهی داوی گیانه بردسته ما دیبیجن یعنی تام او تش نراست بلکی راگاندنش خورد تشتکی اوسا درخستی مرونه کانه اعتماد سر بکه مرونه کاره پی یعنی اشاره بکه فرمو یعنی گاوه دو دیه دا دقابه دو دیجا هین ببینن لسر پیمانه دهوکه و لسر وی آواده کن وکاک عاقف گوتیه یعنی کسکی کرد نینه کو دیجیوان بی کسکی کرد نینه کو نلگل بی یعنی او کرده هم دبین وقت گوتن بشرف و بناموس و وطنی خو حزدکی و زارکی خو حزدکی و چاند خوف پیش روژا خو حزدکی و تبلگل بی لی او میخی کلیک گلکی خطیر وی مثلا ام دفج توا دموکرات برنادن ام دفج هیزا خوی یک برنادن ام دف نظام چه برنادن ام دفج اداره برنادن باشه چاوانا دفج همه تشتی بردا این گاوه دو دی نهات بی این ذکر باشه جان کرد از برسبت ام تشتنا دیدن کرمه که جمله بیجن و پش آزادی ام دنرن پیمان نابری پارتی و جلال طالبانی پشتی وی به چند سالا مادام اولبرایت نویسنده بو انترویو گل کربین کوواری کی دارد بین فیر نظام چیک وریتی فیر نافکیانا نسخه چیکی هست او جبرکو او مادام اولبرایت چیکیه اصلی خو یا دی چیکاه لگل وی انترویو کردیم و او جی ترجمه آلمانی کردیم به نسخه آلمانی داشته کتبیم بخوان دبیجی من گلکی بزاق خو کرد دوی دمه دا کو از پیکاکاج بکشینم به هف لحواتنه نابر پارتی و یکیتی لی پیکاکا گوهن امپریالیستن و نهینا نکتناف زنی افتشتاوی بگویی. جانگل جوام دیدیو که در نچن لگوری بیان ایرو هاتی خوندن به هر دو زمان سرکه یا کردی و یا عربی ناوی امت دموکراتی نهاد در هر وها گوترین آن تدبیجه بلکی درباز نبون اوایجی گمان تب اکامی رادستی که عاقب بگه که عاقب کرم بک تجاوب برسوا جانگل دیده فرمو. نه که جان کرد یعنی راسته کو چی به سیاست ده مطلقه ده مرو گمان بکه مرو بجا عجبا و بچه در اوجش هستی مرو به نتو پروریتی نه مرو دخوازه کو بچن سری تشت بچن سری ل وسا خویای بجاری یعنی پیرگاه هستی هگر تشت که سر راست نکنه ده بکوام همو الله بکنه جبوبی کیجی مجبوریه تک تاریخیه دیروکیه لسر همو ملان کو چاره سر بکن کسین کو دنگین خودی دنگین جدا بون تم مدایم هنه ین کو رادیکالن ین دخوازن خو پرمازن خو بدنا رادیکال بدنا خو کرون خو من پارتی خو خودی درد کمن خو امنیه خودی ویگلی من تو تمام لکه عینات ادخوازم تشتکی بجمع یعنی ام نهاتنا تشتك هيا ومهاتناش خورا وصا بهاب بار بكنا تشتي وصا تونن يعني مثلا هناك بارتي ما بيملي هنا هاتنا جمع بدوش خورا تشنا بار بكنا داية تديتا وصا هاتا قوتن 50 40 50 نظام 30 50 تشتي وصا قوتن او تشتي وصا دمي واجد شو كيفن بونا ملتك هناك زانلها
ام گرک بزانه بنا او ارتش الما وقتی ورنا جمع بدو بری تدیت دنگ خراب درد کتن دگوت چن نه بدو ارتش ورنا جمع بدو هنا کو صادقو هنا کو دو ارتش نه جمع بدو نظام چه نابه مثلا نذبر ده كم دو ارتش قال لي ما محتاج دو ارتش سو ارتش و 4 ارتش قال لي ما محتاج ارتش يعني شيء كرد المين كون نهار بيشمرجي مين باشور بن شربان مين لروجابا بنا همو دبن ارتشا قل تاني بروبلم ما هو يعني ارتشا قل بنا ارتش بارتيان بن حتى راك قال لك مظنك بابا ارتشن بارتيا هبنا بابا بوليسن بارتيا هبنا قبل مخابرات بارتيا هبنا ليه افانتاجك قال لك مظنه كارك بوزيتيف قال لك مظنه قبل ارتشا قلبه يعني هيئه ما هبن بقاربنا نب بارتيا بقريداي بن او اداران با ارتش ما بكن يعني هيئه سيفيل هبن وقت الدنيا جو ادارات كنا جنب جو سايدر بكن يدجي بترول منا بري منا كانت قريش مهنا كانت امكان الميل ابوري هنا او جينا 50-50 انا مالي كسكن او مالي في فقير ملتي منا يكون نام محتاج يكون برشينا يكون كان شكرا كيلو goşt ذكرنا تصورات تاج في صورة دي رجبي تابلو رتشيه يعني عنوانها السياسي قالوا شبه جور بات انا زمان تقو ارتش دبي يكبه اداره دبي يعني امبيجن لشکر نگری دای پارتیا بن اداره مدنی ور سر دست کرن اف عنوان اف عناوین اف ادرس اینها نو نشان اینها تشوا دکاری لدو هفدو رئیس بک گلو ناو اداره ور گوهرتن جبر کو ناو فدرالیت لبودی مخون هاتی زمین هاتی سر ماسه يعني اف نامه سیاسی یا ناو نشان سیاسی جوه هیکلیان نو هاتیه پیدا کردن یان وره پیدا کردن قالوا تتشاور دكار الرسم بكي جزور بحياه جير تشاور ببلرين راته كيك عنايات بارتين مين كل سر صاحين انها تينا جام هفدوب هفدور الدنا ودستين بري جتنا كوكي وانتنا بنا الراسطه ناكوكي وكان تشتي وين ايديولوجيك ميديولوجيك كان لتنا كوكين وين حقيقي للسر ما في قال مين كرتنا يعني الداوية ده بركي يكي شعارك وصعبت بقى يكي شعارك وسلوغانك وصعبت بلي حمو الداوية ده جيجبو مثلا ما كردان يعني جيجبو ما في قالي كرد بوك هفد فكرة دخوازنها ستاتيوك هري بلد جيبو كردان تشبه مثلا فدراليزمه هاگر ام بكاربنا دستاتيو بي يا نظام سوريا بيده ام بكاربنا شخوره هلينا كي فدرال چيكنا جي باشترتنا از باور دكم هم اللي بيدي وهزي بي بغريدين هم اللي انا كسو هزي بي بغريدين هم جي اسيو تجي وحمو كاسين قوشدار بنا جي دزگاي مين سيبيل جي تف دخوازنا بگينا استكا وصا بگينا يعني ام بيجنا ارمانجن وحاج بو بي كي تشتكي كو ام لسر جبو ما في كردان هدونا كنتنا تشتي كو ام لسر هدو ندكرن بري تشتي مين بوليتيكي طنق بون ندهي لشتي كو ام ما متشت لهدو بلا بكنا تشتي كم لهدو بلا بكنا تننا ام وقتي بيجن ام يعني از بيجم از قلم قال ازم تبيجي از قلم قال ازم وده ما كانت تشتغل نعم قال النقطه كي كوغا سياسي تيافتن يعني ابش نرنا مدى طريقه ما كردي رجابات تشتكي وسا تشينا بويا هي زمان رجابه بخوات نرجع دول منطقه ما بخوي رجابانه يعني الحسيشان اللي قامش هنا هاتنا جمع دو بالي كاريا هي زهري مازنيا دنيا هاتنا جمع دو وداوي در كبنا بيشا چاپمني جلد بجنا حدوس بيروز دكنجي جبويا كي غانبك ديروكي باشه يكل همبر في غاوي در كبا وده من بلاني همو كسي بكار يعني بزانه او انسانك استنجل لبيشيا بيباجوه ما برينها ميواني تيجي امريكا كتيده كي عنايه دبيجا بلاني درنگ نه خینم بلانی روزا نکنه بری بلا حتی نکنه بری راست بیجه چونکه گوهرتن یعنی پشتی به نخوشی کرونا وانا گوهرتن پر یعنی گوهرتن مزن چه بنه و دراماتیک چه بنه بو یکی گرک و هم امجی امریکا ده چهل بجارتن انت نزانی صبی ده بجارتنا ده دبکو روشه کدی در که به میدان روشه کدی در که به میدان ممکنه سیاست خواهش در به بگوارن سیاستش در به بگوارن ممکنه لامبرتوری تشتکی دی بفکرنه ممکنه من شو بگم جانکور مترسی انت چنه بگشتایی جانکور ایرو ناوی مسعود برزانی در باز به سرماسه ناوی برز نشروان برزانی در باز به هر دو اکتر نه حاضر لروجاوای کردستان دبنسها ناوی وان ده اف پیمان تی امضا کردن گلو گرانیا وان هر دو ناوا چیه تدکاری مترسی خو به وان هر دو ناوا بگری ده کرم بک
تزانه کس نکاره این کار بکه که رولکی مزن یه باشور کردستان ده برهباتنه ده هبی وقتی لأربیل و وقتی مبستا من هولیر و لدوکی کس نکاره به این کار بکه یهدن پشتی ویجی تکلید نواره کد مظلوم حدی و که نچیروان ده چه بینه تکلی که مخواستی نخواستی لما ترسیه چیه که یعنی وقتی که گوتن هم اسپاس دکن ام روپاک جی اسپاس دکن او امریکی دوبه اصلی وی کرد بیش بلکه روپاک ناوی که یعنی روی وی پاکه یعنی بلکه کرد بی یعنی چونکه گله کرد لامریکا پشتی سرلدان خویبونه چون امریکا لور کومله دوان هبین لدیترویت لشیکاگو لدرات بیستو نه کومله وان هبو چون وان دابین بین امریکی ندیوره اوشی یعنی بلکه دکتر محمودی چند سال کریون دامه بی بیجم بیشتر بیجم مترسی تگو چیه مترسی من ببیست که ترکیه بدزی تکلیل گل پیده چلیکی ما بس ترکاجی نکو والله که کردن ورن حقی که بدن ما بس وان بومبا کردن و لغم کردن به پیمانه یعنی اوا سدیسد اوا یعنی و دست ترکاتی که به نام به مسئله چما تکلیل الگل اول الگل انکسه بدزی یا آشکره تکلیل گل پیده والله باشه جان مترسیدن فرمو مترسیدن که حکمتی شامی یا معارضه سوری یا حکمتی جان کرد قطبو که جان کرد استدیو اخو قطبو بلك يا عكف يعني براسي مترسين هنا يعني مشروعنا انا حقيقي الشرع كليه براسي بك جبر بري بها ما نبو يا حفتيك برز الدار خليل دركت بر روناهي تي في راغان دنا غريداي بهيده براسي يعني غوتن اخافتن كرن اگر جدر دباري دغوت افريكافتن شناب وام شناكنو غرق ام قدر عملت كرد بشن بملت ديفا غريدن ونظام غرق ملت دي حاضر بالسورياني حاضر بنو اشوري حاضر بنو نظام يعني چوازي بكرم بار كابتن بيروز باهيا بيري كابتن از بشم رادستي يعني ملت جدي بكم كوره قدر ما برسمينه يعني از بجم بقي تشتيرو هاتيه در سر ماسه او حمتش دا برخب ليده بخرج شو وهروا برز آذار خليل بخو بيان خوفن تعقيبات سربيه كي شي فرمو كعنايات بارتيين ما بارتيين او بارتيين ما بارتيين شمولين يعني از مصابش ما يعني بيده بارتيه شموليه جبوه كي يعني سريده تشبجن تشبريار ورستاندن لخوري وبرياره وكا هي قبول دكن كسك دنجن جداد تنن يعني جنجن جداد قريب يجي نزيك صفرين لمثلا بيباجوين وهذا سياسي ده لحمود دنيا ده وقت الشرطين تين سر ماسي ورنا تشار سر كرن دنج جدا زحفن دنج جدا زحفن واشترى بيجم جي قال لك انا شرف يديك كنا فايده الشر عندك هنا وقت في شر ورا سر ماسي تفايدوا وينا نامي نهدي جبوا ياكل هم بردر كبد خود بن رب كل خراب كوي وصاحبنا ليه يكو دخوازنا تشيكنا جمانا وان زيادة ترى بالراسي زيادة ترى يعني امجي كرد وكا خلق عمو تشوا وستيانا ام كرد حمو امجي جبير روشي وستيانا ام دخوازنا روجك جبير روجك شاريك جيرا ببيننا نهاية يعني هاجر امريكا صبي امكان سلمى قطبكنا وهاجر امريكا هم دستي خو هندكش مشوشتن هاجر امريكا قلت كتي ما منك تشتكيش ورا فينا يعني منك من الروشه كزور ده كم الروشه كجلك زور ده يعني امو ترك كابن لامبر هبدو كاكي من براسيجي بكورتيجي ام بيجنا ام ميرن ام شيرن ام بلانجن ام نظام شربان ام اللي امام نكرنا هزن مزن بو قوه مزن كابنا قافت كابنا دبرين وكا سريقانيه ده يعني ده كابن دبري وكا عفرين ده وديت يعني ام تشقص جهاتي بنجي ام نكرنا الهمبر وانا در كابنا جبو بيكي اقف تشتكي دي اني زمان از جبول بيرا منچه ایرو استاتویا که کردی تی پیدا کرن مالک کردی تی پیدا کرن حالات سیاسی جدا تی پیدا کرن لروجاوای کردستان هر وها امریکا جی حاضره
دریه دی سیزر یاسایا سیزر لبر دریه لگوری نرین انت گلو اف استاتویا نو اف زاروک نو دولد واتیه سر روی دنیای و تأثیر نبه به پیلن سیزر سبب مثلا ام بیشن قرکرنا اکونومیا سوریه تکرن لیره سوریه گیهای هر و آستا خویا هری نظم هری من کردی دیسا گریدایم بلیره سوری افروش تدبجه و تأثیر نکن يعني آلی که ترک بومبر دکه لید ده ایران وسا عرب بیانا بالسدان دتین در لدجی یکیتیا کردان سوری وسا هر واحد دلار ده زود به شامه و يعني ام دبینن نکنه دواری سیاسی ده چنبرکه هر واحد دواری اقتصادی دواری اکونومیجی هیه اوانان گلو و نبن آستن کو اف برهوارنا مالا کردی بگی آستا تنگاسیه و خودینا که يعني بیت خراب کردن لگولی او اکترین دی سوريا يعني تنظر سوريا كذبه كنابه يعني شوف سوريا اوقات دست انا يرو كذبه صبي كذبه براسي كسك صدا صوت نكاره يعني بزانبه ليش سوريا ديمقراطيه امريكا دينا لسر استقرا سوري جواره دبيجه هجر هن قافن وها بافجنا ام يعني او كدي بفكر انه جيبوا بيك عنايتنا شوري ديمقراطي يعني دبيجه سوري دبيت هري چاره سريه çünkü سوري حتى الروسي سوري عاجز بونه يعني الروسي دبيجنا بام والله موستيان لبر يعني امكتنا شرابه كده مدينه ما تكرر ما هاجر اوروبي بيش جريا لكن هاجر امريكي بيش جريا لكن هاجر السعودي نك هاجر قطر نبيش امارات نك هاجر قطر نك ممكن لكن امريكا السوري افابكنا وازيد ما بيت توظيف حريه خليده بمينما روسيا وصاد بيجي بو يحكي الضغطين لسر بشار اسد وهذا البند بشار اسد كنا كو نزيك تشاريان ببنا از بمر دكم از تأثيرا ياسا سيدر لسر محبت چیه لسر ما كردان تأثيرا وكا هر وكا ملاتك لسر اخا سوري دشي مطلق دواري ابوري ده امجي قالك زوريا بكشينا يعني قال لي ماجي قالك زوريا بكشينا شو تبني يعني تركي جميله كيف ليره تركيا خسيه ميداني شمله دي تربه دولار بلند بويا شويه عزمانه پر سوري قالك داكتنا وامكاني واجدتنا لجبويا كي انساني ما قالك زوريا دكشينا وهين بترجي زوريا بكشينا كانجي اف امبارغوين ابوري لسر شو ولاتي لسر شو حكومتها تشيبونه ملتي واناجي قالك زوريك شاندنا مثلا لايراني لسر حكومتها كذلك اللي اما ملتي ايراني جي دبن يعني شوري ديمقراطيه وكان بيجس تكراوي جي تيجي كرن مجايبه ملتيين سوري تاف وزوريه بكشينا اما حكومه سوري وش هر كسي بتر زوريه بكشينا جبو يكجي ممكنه تشارس نوسا يعني تشارسريا مثلا سوري جي نزكتر بك ادوي قناعتي دم يعني ادوي قناعتي دم عندك بيرين كل لسر عردنا لسر اخنا بلاستر دبن امجي كرت عندك مدرسه خلاص كريا قابك بوزيتيف ما كردا عابتيه يعني ام دخازن لينك مال غوري في دولاب كود الزبره ام جوا كوي عندك سرعات بزبرنا او ماش انا خرابه يعني ما كك يعني داويدا موسى بيجن ما كردان تشتكي راست كريلو ايرو تشتكي راست كريا ايرو ما كردان تشتكي راست كريا كان حفتنا بهدور دجبن اخفتنا تكونوا صحباتات كان نمن نتا نكسك انسان وكما كسك انسان لهم بدر نكتن بربانجي وينا هر کس که پیشگیری وینا کرد اما گوت ما گوت چه ما گوت که کو تشتکی دست نمیده هم که گوت ام فری ببونش خواهی ورنه جمع دو داوی صبی دوز من نظام چه بکنه که من چه ببلا او بدیسم دفی ورن جمع ام بزانه من کو صدا نوتو نهجی ام ورنه جمع ام نتیجه تنش صدا یکی دستیرن ام دیسه ورنه جمع مجبورن که وقت انسان کی خودی تجربه وقت انسان کی خودی انسیاتیوین گران جالیت بهاتن در خودی چالاکین برچاو لأوروپای تکرنه انسیاتیوین نو چه لازمه جشارعا کردی بگشتایی تا اف پروسس هر سری نتنج آلین سیاسی و دوی در بازی واری پراتیکی ببه هر وها دوی گلجی به همه آواو و آلاوین خوی جواکی روشنبیری هنری در بازی و پروسسی ببه تا امگش لی ببن خودی تو وقت کسی که خودی تجربه چه لازمه گلو مروبه که کابکار به و مسئله براسی بردور وی هویری
هیوانێکی بدە ناو و بکە ماکەکە مەزن ji بۆی ئەv بەرهەڤهاتن ڕاست ببە حقیقەت و ببە ڕاستیەک لە ڕۆژاوای کوردستان. تزانی يعني دمي كورونا ده كارين مزن زورن ورنكرن لتشتا هري تكرن هاش مثلا دبينا زماني ما تقهرتن زماني انساني ما تقهرتن شاندويا اخافتني تقهرتن خوزيه تام بهاتا قهرتن ما بقربان تام بقهرنا يعني موك عشيرة بري حركات نكنا اسنا بيجما بارتيان منو ازو كي قوتي ازو او شويه كي قوتي الدنيا ده قوتي ازو او شويه كي چل بيجنا او انانیت یعنی او ایگویزم زیاده کریه او داویه تیک چونه همو تیک چونه جبویه که زمانک نهار هفبش درکه به میدانه که ام همو ریزش هف را بگرنه پارتی ریزش پارتیان را بگرنه دزگاه ریزش دزگاهان را بگرنه شخص ریزش شخصان را بگرنه روشنبیرن همو طرفان سر مثلا ایدئولوژیک هفدو عاج نبنه ریزش هف را بگرنه گندی ریزش هف را بگرنه کسی لسر فیسبوک آنها لسر یوتیوب آنها لسر تویتر آنها همو ریزش هبره بگیرن ام پی باجویه که دست پی بکن پی باجویه که هبدو به لحیم ببن یعنی نه تنه پارتی من سیاسی ورنجام هف ام گلی مجی او شرخ جباکی او قلش جباکی کلنا بده چیبونه اموان قلشان جهول راکنه چونکه ام باور بکه کردن سوری که عنایت چاره سری سوری تبره اگر نظام سوری فهم بکه اگر روس فهم بکنه کردن سوری قابط خستن نابا پیواجوه چاره سر کرنا سوری ده سوری مثلا سوری تب چاره سر کرنا ویده کرد روله که گله مزد کنه تقابل راگاندنا اداره ذاتی بنره حیاوه که جی براستی يعني وقت يكيجي نویسنده بکد هی جهر جه دباره چاوات جبوچ بوله يعني چما قالوا دربازي براستی و دلفرهیه ناب و حمبیز ناک دانستان تعریفات سیاسی ناین سر ماسه بدله کی گرم دربازي راستی و حقیقت ناب وصفير بويام چمكن كيكا عينا شريحه طبيري شريحه طبيري تشتي از دخوازم خود بجو بلانه شوين خو شوازن خوين راگاندن بگوارنه يعني بدجونان کسک نکاره بگه ما في گلان يعني ما في گلان و آزادی مکه که اینه جا آزادی برومتر براسی شتکنه باور بکد نبا بقى ملت بقى دنیای ده کسک وکه کردان محتاج دلو بکی آزادی تنه اجا که من هاگر چاپمنی رابه و بیجه یکیتیا کرداجی نباشه يعني البردجي جحري ببارينا يجمرون قال جوار بيجا تشابه ماني بنبرو كاره بيجا دجبريه يعني دجبريه قالوا خبكنا يعني بعد اسفاسيات بكم شو وحدش رجاوي كردستاني رجاوي كردستاني والله اگر ايرو قال لك يفهم من هات من قلت من سري خدك من قلت ازي بش ماكوش رجاوي كردستاني دمك ان زيكت باور كذا بشم دمك ان زيكت ازي بش ما رجاوي كردستاني ده چه دمه ده تبيجي يعني كورونا هم هناك داس بدا يعني مسألة كورونا سياسي بلكي إن كورونا سياسي هو الرابع يعني هردو كورونا هم كورونا سياسي هم كورونا تندرستي يعني هردو هو الرابع نه جمال رجباي كردستاني عندك او كورونا سياسي هم بيجينا يعني او نخوشي المين سياسي عندك وكا حلقه جرا كده يعني ما بس تعمل شوينات تدبيجي از هرم يعني تقشبيني ببيت شوينه وبمثلا از باورد كمان قانا حقيقتك يعني هر دو طرف جي حمو طرف جي قانا حقيقتك بطارز شيوين بري مثلا ناينه مشاندن يعني بكشتنان بليدانان براباندنان ببشارتنان بنظام كي حمو هاتن بيقانين حمو هاتن كرن ليجي سر نكد بخبران بدجونان بعشيرتي بنظام شي حمو جهاتن كرين تشتك بدسنهاته قرتن جبو بيكي انا چاره داوی ابا سریل وی چاره ایدان افتنی دکاره مکردا ببه بر آوی یعنی مجبه یعنی همه بخنقن ها همه بخنقن هگر افتنی اف گابه تنی اف لحباتن همه تنی اف هنره لسر ماسه دکاره مبگینه بر آبین آشیتیه دکاره مبگینه بر آبین چاره سریه جبو بیه که عنایت دیمروری همه بچن
بله عاکف حسن سیاستمدار کرد و gelekî spas ji bo tevlîbûna te bi rastî me wextî ji bêtir da te ji mîvanê dî bêtir ne ji bo ku em dost û hevalê hevdû nîzîk hemû sersera çava منزل بۆ میوانێتە هەنە برا ببورنە چاوی ئاماژ دەکەمە و سپاسیە وەژ دەکەمە bibûre tenê belkî tu nêzîkî rêxistina PKK bû dema xwe de bêhtir wan xelk û şexsiyet û fireziyetên anha dişandên danûstandirê de wan yek û yek û nas dike ji ber vêyekê jî mexwist bêhtir em bikaribin fikr û ramanê te ji xwe re biguvêşin hinekî hêvanekî jî bînin de her wiha êvar başkekî akif سەرسەرێ من سەرچاوم مینە خۆشی دە بای êvar baş برێز ئیحسان عفرینی ji welatê Kanada ew ji ser xeta me ye yekê îhsan bibûre me bi rastî hinekî hêşt tenê ji bo kekê akif me bikarîba bêhtir gotin û helwest û gotarên nîzik ji hundirê danûstandiran li Rojavayê Kurdistanê me ji temaşevanan anî ziman êvar baş kekê îhsan êvar baş kekê aynan sila birêz sila birêz ji bo te kekê îhsan kekê îhsan te jî îro guhdar kir û temaşe kir ku Rojavayê Kurdistanê ew rêkeftina Kurdan bi hate ser masê bi dilekî germ zimanê erebî û Kurdî hate xwendin metirsiyên te çine hêviyên te çine xwestekên te li pey vê rêkeftirê çine gel û çi lazim e derbazî warê pratikê bibe em wek gel wek kesên ser bixwe çi ji me lazim e çi tê xwestin em bikin ferm di destpêkê de gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê pîroz dikin ji bo ev rêkeftinê hana çêbiyê rastî wê gelek têke vê xizmeta Pirsameyê Rojavayê Kurdistanê di pêşa rojê de bi rastî tiştê bala min jî kişankeke hîne ye ne tenê bi zimanê erebî bi zimanê îngilîzî de ketibî li ser pelga balawîza Amerîkayê li Şamê bi zimanê Kirmancî jî da ketibî yani tiştê balê min kişand yani bi zimanê Kirmancî cara yekemîn e li ser pelga balawîzê bi zimanê Kurdî jî derxiste bû erê bi zimanê Kurdî jî da ketibî yani ev tişkî balkêş bi cara yekemîn e yani ev wektê yani pênasîn him bi gel û ziman yani yani pirsa Kurdistana Rojava ewa yek adî diyê bi rastî di berî vê çend roja di civînekê girtî da bûyîn di rêya Zoom ra kesên Amerîkî jî hebûn hazir bûn yani gelek ser vê tiştî tekez dikirin digûr bava Kurdan yani stratejî heye yani li ba beşna stratejî heye lê prinsîp tune yani mebde tune û li ba hina mebde hene em bêjin yani mebde tune lê stratejî hene yani eksî wê yani em hêvîne yani pirsê diwilo da eger wek niha mamoste Akif ser ziman ser şerê cîhanê duhemîn ew sî saliya ku şer çêbûye di Ewropayê da herî Kissinger divê ew ê xwe de ji dinivîsînê di pîrtûk xwe de dinivîsînê dibêjî yek ji kêşeya gelek mezin li pîşa Hitler şikan Hitler stratejî hebî lê prinsîp tune bî mebde tune bî bavî ji ber wê Hitler şikest ama di pîrtûka Henry Kissinger da wisa nivîsandin ji ber wê jî yani sê tiştin gelek girîng tê xastin ha bû gelê ji bo tevgera me Rojavayê Kurdistanê bi rastî got heger bi ser keve yani bi ser keve yek jî mebde prinsîp adî diyê bibin avakirina nexşa siyasî yani karê siyasî asîsiyê stratejî yani divê sistêna da heger ev da sistêna li ba hevkûn nebin ba tevgera me Rojavayê Kurdistanê û dibê bi destin zanayên me ev tişna werin peyda kirin zanayên me Rojavayê Kurdistanê ê ku diwarê çi siyasî de ye çi diwarê stratejî de ye çi diwarê em ê diplomasî de ye dibê kesên têgihîştî îro amade bin di hundirê yani nêzik bibin hundirê باشه كيك احسن تاف خلق حرسي تد بيانا ختامي دا تديتن تشتن وسا درباز بون
يعني پرنسیب و نقشه سیاسی و استراتژی ev bixwe stratejiya ke nexşek şiyat çêkirin ji bo paşerojê. Ev tişta dedî ji 2014 datî ragihandin ne ji 2014 da a dihokê da dûr da ez bawerim nihan xelek dûr da jî berî bersîvê te bidim kekeynet digot di wê demê da Birêz Mustafa Osor dibêje dibe em hewildanê xwe dikin ku em vê rêkeftinê pêncî lê dema dihokê çêl bi çêlî bi bîsta bî eger tê bîra we li ser lê ewa dema dihokê hatî çêkirin ne destê Kurd hatî çêkirin eger baş nawarê bîra we dihokê bi destê jeneralên Emerîkî û jeneralên Brîtanî bî yani kesê bi destê dezgehên leşkeriyên biyaniya bîn û ew tişta hemî tişt hazir kirin دوی دمه دا ام بیجن باندورین سیاست هریمی لو داری ام بیج ایران چی ترکیه و چی سوریه نهشتن او تشتاب سرکب و دوی دمه دا روسی رولی یکی احسن میوان مین در باز بونه گشتا بهتره وان yani گرانتورا و ریکفتنه و پروسسی آنین زمان گوتن گرانتورا ویجی برز مسعود برزانی و باشوری کردستان و امریکای حیات چه دبره حیات چه کیلی که مرودکاره یعنی بهنودانه که یعنی جی باوری که به وی گوتنه بکه که براستی گرانتور لدار یعنی امریکا و خیانت لکردا جاره کردن نکه یعنی تشتن نوسا شرعه کردی راست تبلی بویه دلگرمی خود نشاندن پشگیری خود نشاندن لی باوری به دولت که وقت امریکا جی نابه چه واقعی دخوینه تونیزی کی ویدری امریکا جی کانادا جی مراکز القرار لویدری تدیل گوری برجواندین خوی مهانه روزانه سیاست خودی گوهرتن تو چه واقعی دیدی که خواستم چافکانی نصر پیویته بیشم تایبت دوی چهار مهنی داوی چهار مهنی باشن دا از گلک راوستیم از گلک پیرتوکا دخوینم پیرتوکا کندلیزا رایس پیرتوکا هیلاری کلینتون هدی هفته همی دو هفته نه پیرتوکا او هنری کسیجر داوی سر وورد اوردر تو بالغ دمین تیسن مثلا پرسا کردی خویای جبو سیاست پاشاروش امریکا کرد و المنت که گل گرینگ می جبو برجواندین روش آوایی جبو برجواندین هیزن روش آوایی یعنی استراتژی جبرویجی امریکا بری جارا دنجی بنگود دلی یک امین داما موقفی نه داما وکرنا تلویزیون و روشن تیوی منگو امریکا تکس کریه وی جبه وی جاره کو اف رکفتن پیکواری و گرک پیکواری دور دا برجواندی وانی دور هنه برجواندی وان yani براسل نکارم بیشم گلکشتا خویای الگوری خواندن نه امریکا چه دبل کرد elementi کی زور گرینگه او کلیتا چاره سرکرنا ویکی شایی از باورم جناب سروک مسعود برزانی ملفا برویجی ملفا چار بشی کردستانی چی سر مثلا کردا دبی یک سر امریکی دبی ناو جناب مسعود برزانی تینین سر زمان یک سر دبی وگرن اگر چی حیانی لگسر آسی باکور بیجی هکر دهندری سر گلک جرات چی بیه لسر هدفی هاتی آقافتن دی ساجد بیم وگرن جناب نرینا جناب سروک مسعود برزانی باشه که احسان جولات کانادا مسپاس تکن تبلیغاته هر وها ببینید خیر و خوشیه در روزه تا باشه از باور دکل عالیه و روزه راست سپاس دیروز به دوباره اجبو گلی روجابای کردستانی هر بجی سپاس بوتجی هر بجی بله تماشاورین هجا برز منال حسکو سیاست مدار کرد آنا اوجی سرخطه و اوجی بشتار ببه کانرین ویجی ام بگرن بلکه آگاهیین بهتر عالیه ویده تکلین وی باشوری کردستانی آگاهی نو الگلوی هبن نظام که منال ایوار باش
كاك منال تدرنگ هات مدخواست براسي تنرين ميواني ما يزوغر تبا خياية تدرنگ هاي مالي نخمه لان جارك تب خير هاتنا تدرنگ كاكي مالا اما اختارتا نگرن بهتر جبوي تماشوان انجي بگشتهي يعني دنابرا دك هواناندار ريكفتنا كردي ايرو لروجاوای کردستانی بویرک پیدا بویر و حدثک دربازی هولی بو هن کسان نویسکارا ناولیکرن یوم تاریخی هن کسا گمانی خو آنین زمان هن کسان بدلکی سار نزیکی مسئله بون و هن کاجی بدلگرمی نزیک به بویری بون وقت چه بویر به لدنیای گلک پرزیکی خواهنه گلک زوایا و قنجین خواهنه مرود کاری انالیزه بکه و لی بنره تو وقت کسی کی سیاست بدار و تب سیاستا انا کسی بجید وقت کسی کی دوست حوال و نزیک جوان و چد بگل و چد مطبخه انا کسی داده به لآلیه انا کسی و لباشوری کردستانی بلکی گوترن آنها لداوی هاتن در نظام راست الحياة شده بره راست الراس سليمان اوسو قوتي قلت لك سنافيو هاتي ده آگاهی داوی نرین انت انا کسی الكدري فرمو د دەستپێکێ دەڕێز و سلااوش بۆیتەوە تەماشەوانە و وی پرۆگرامی هەری پیرۆز درۆژەکە پیرۆزدا بێگومان کەکێ عینایەت درۆژەکە هالۆدا هەممی کەس مافێوی هەیە ئێگۆ کێفا خۆشی تێنێ حۆلێ ئێگۆ ترسا خۆشی کێ تێنێ سەرتاولێ ji ber di tecrîba îro de got derbas bûyî de abzan piştî 9 sal şer û kuştinê û tevgera siyasî Kurdî ke emrekî dûvdirêj hebû mixabin nikarî bû ji tabloya siyasî Sûriyê îstîfade bike di 9 salê derbas bûyî de goya krêziyek mala Kurd karbê dênê ser tawlê û karbê giftûgoyê birêcîmê û muxalefetê û dewletê dorûber re bike divên vê rastiyê ji miletê xwe re bêjin di do kekê înayet dema got kêfxweşî û şahî çê dibe dema bûk û zavat zewicin şeva wê de hemî kes dawet û dîlanê dike lê roja pişt çi bi serê bûk û zadivê tê hingî ew ne problêmatik hesiya di siyasetê de qurban em hemû nikarin îşev bireqisin divê em rastiyê ji hinekî dêne ser tawlê mixabin a di destpêkê de mecbûrin bênime ziman îro rojeke bi rastî jî di dîroka gelê Kurd de navê yekîtiyê dihêlê got hist û moral û şeref û keramet û namûsa hemî kesî bilind dibe çi xas jî kê dema got beyanê de tê xwendin di bêrêxistinê di bajarê Hesiça da mîna got Koban û Efrîn ne di beşê Kurdistana Sûriyê de ne ev li cemê cihê xemgîniyek pir mezin bû di do di wê beyanê de em hemî dizanin dema em behsa ene kesê bikin bi rastî jî kê ez naxwazim wesfê ti tarafî ser hesabê tarafekî bikin lê cenabê serok û rola başûr got bê tu xweşik hemî kesî bêhtir mutabaet kê û tizanê got ev rastî ji destpêka şoreşa Sûriyê de cenabê serok tim û tim tekesî li ser vê kir yekrêziya mala Kurd tenê ê mafê we pêk bêne û em ê were pişdar bin dwarê siyasî eskerî diplomasî madî çi tiştê got em karibin li gor îmkanê xwe û li gor sînora û li gor got dewlet vî tiştê ha qebîl bikin ev tiştekî diyar e yanî cenabê serok ji istihqaqatê yekîtiyê re xebata xwe de yanî ji dema dîroka wat leqebîna wa yekîtî û cûd û cewqa de tarîxeke dirêj em ser vê nakin ene kesê jî tim û tim gotiye em ji yekrêziya mala Kurd baz nadin bes bi şertekî got ew yekrêzî bi şert û şirût û xwarinek û cil û belgê Kurdî bê حتا berî sê roja jî kê axaftinê Aldar Xelîl ne bi vî rengî de derbas bûn çi xas îro beyana îro ez bi xwe jî dibêjim bêhneke kurdewarî jê dihat lê kekê înayet divê em rastiyê ji millet re bêjim ez rica dikim kesek di rojeke halo de xwe ji miaciz nekê nebêje heta di rojê halo de jî kê wê nikarin gotinê xweş bêne ziman ez nikarim bi milletê xwe bikenim di siyasetê de ez siyasetê weke goheyî divê dêrme ser tawlê ji boî di dawî de em li qehfê xwe nexin û em duê de em nebê heger mewakir be êwa bû bana başa keko ez vê pirsê dikim îro roj heke serkirdayê ene kesê derkete ser televizyonê çendek ji we axivîn jî kê ka yekî tenê ji min re bêje kak înayet çi xaldanî ser tawlê nefsa axaftina rûniştina ewil gotin got goma projê siyasî derbas kir mesela dihokê îtîfaqiya dihokê ez dixwazim hişkere û zelal ji gelê Kurd re bêjim ji boî dîrokê levhatina dihokê kaxeza dihokê qerara Amerîkî kak înayet Amerîkî dibêjin baştirîn imza baştirîn plan ji pêşra ji yekrêziya mala Kurd ra ji levhatina mala Kurd ra dihoka ji ber di dihokê re tefsîlat û şert û şirût û merc û devera Kurdiyê çawa ê parastin devera Kurdî şertê wê çi ne rola pêşmerga çi ye rola îdara Kurdî di deverê de ê çi bê ev hemî xalêt esasî bûn ne ene kesê bere bikê kêfxweşî ji xwe re bê me gotiye hewlêr û de peyedê îro roj
چه خاص گو ئەوە گۆت جیکێ گۆ تدید ام سپاسیا جناب سروک برزانی بوونی ئەمریکیە ئافشار کردیا جبر وی گوتنا بداوید مثلا گو ام وینا هلکی بگر نخال ندی ترکی ئەمریکی ji بۆی بەرژەوەندیە خۆ دکن بەرەل بیرا مەبێ گۆ ئەمریکیە بخۆ قوربان مادلێن ئۆلبرایت جنابێ سەرۆک بەرزانی و ڕەحمەتیە تاالبانی گەهاندا هەفتوو لێ حتا vê سەعاتێژێکی ئەو یەکیتی نەچوویە سەری ئەم خۆ نەخاپێن ئیرۆ دی ئیدارەت کوردستانی دانا و دی ئیدارەی سیادی هەری گرنگن ئێگۆ ناهێ لە ڕەوشا باشوور باش بێ پێشمەرگە جبلي ناكوكيان يعني نا معقول كو دو طرف ناكوكيان يعني تشياين جي ناكوكيان دنا برا حردو اليان ده هبو حيا انا جوي هبو غرك دوام جي بكلي برنگكي دي غرك ورا چارا سر كر يعني نا معقول كو ناكوكي نبن لتشكي ايرو قلب دس خستيه وقلي كرد راحتي وارامي ودلخوشي ودلقربي لي خدي دركاتين نابي كرد وكردستاني تي زمان بحردو زمان تي خوندن روجاوای کردستانی تی زمان استاتویا کردی تی زمان فدرالیت تی زمان پیشمرگین روج در باز دبن اویا امتا ديمقراطي دچه پاش پرده او گوتن ایرو ناد زر زمان يعني بيجن بلكي شرعات كردي وك بيجن المنتصر الوحيد جبه مسألة جبلي ناكوكين واني سياسي هروها كثير راديكال جحردو آليات بلكي ناقين نهفدو لواقعياتك سياسي هي برجوانديان من وتا آبي قالي دسر بارتيا راية أهم جرك فشاري دقتل وان حردوا بكن ولوان ريكفتين هانجي خدي بدر كفن أم بجوار بيجن برجوانديان ما ينقل أم جقلنا دسر ناكوكين ورانه جرك ون في مسألة في بروسسي بيش تابدن برجواندية كردي بباريزن بغض النظر سر كو تشخص بارتية پايا بلنده پايا كيمه پايا بچوكه تشبه جرك أم في مسألة في أرمانجي بدن برخو فرمو كاك عنايت بيغو ما جارك دي استركي بيجم باور كجمع ايغو د سياستا د نقبنا ريخصني كردي د ايغو قلني هري جراند ديني فقير وفقراء وجار بريشان يعني نمونا ايرو العفرين بيسيني ايرو مخيمات شهبه ديانجي كي قام شويان كوباني جبر ويك يجي كي ايغو براستي كيف خوشيت كي ايغو براستي نزي كي مساله دبي ملتي جارو بريشانا ليك ديسا جي أصدقائر مانا مخابن إيغو تمثيلا سياسي دكي إيغو پیشفروا في ملتي دمشيني إيغو شري براكوجي جي چتكي واشتيش چتكي سياستا دوه داري دا تبرك خال آني نظمان از وی پرسيش براي خودكم قربان تاگو پیشمرگا گفتو گویا پیشمرگا نهات يكرن قط آخافتن سروينا نكرنا لسر رنگي إداري قط آخافتن نهات يكرن لسر مثلا گو یکیش میوانه تا آنی زبان گوت که 40 بچلی و 20 آخافت تونه قربان امریکی به وینا تو در باجی راضی نبونه و فشار امریکی دیار الهات بچرنگی گو امریکی لید میزن به هر طرف قابت وين ردك الراستيشي وقت بهستي وقت شافكاني انت ان راستقين لبردسيتك شنو لگور سیاستا گو اسکار وکا دیتنا خو بیجم امریکی وکا دبیجت سر خالارا به پیش دا باز دیدن د پیش دا جی کش برگو برجواندیه دا ورید مسئله دا های امریکی دوار استراتيجي ده براستيجي قالك جرى انيا زمان ده الشرق الاوسط الدروجلاتا نافين ده حليفه هري استراتيجي دوستي امريكيه اسرائيليه سعودي عربيان ايغو خطريتي كناخي كسيده دولتها كرديه ياغو كاري فارس تركو عربا جبتو جداب كي واشتي تشيكي لي حتى بشي درجه اوروبي امريكي في رازي بالبصاحي وايت ده بيك هاتبت ور دولتها كردي اباك افي برسك دي تركي ايرو امريكي بريوال البجارتنيه ودخوازن حتى جوابش بوي دستي مساله تبخوا هريجات تركا ايرو تبينت باشو دوري تركي دا تبخوا خرابينا جو قنديل ايرو تخازي قاعده امريكيه ده زيد تربكي دفي قفتو غويان هذا دفي دري ده امريكي تخازي فقا بلانا بخسارتك هندك بيغو دوستي خو بخسري ويكريزيا بالا كردي بيسري جبر ويجي سر خالا باز دي جبر ويجي انا كسينا تفدم خالا نزاني تشيا يعني ها آل دار خليل ريزو حرمتي الشخصيه محمد اسماعيل ريزو حرمتي الشخصيه باوركش بيانا جو خوندنا او تشتكى لي قفت جوي قد غرفات هاتيه كرن اف قفت جو تموتم تفقرن باتفاقات سياسيه قفت جويا كشيده وقوت وقم سر املف دوها كلام يعني هاي بيج نقطه هاي تجهندري هبو تشدبو تشندبو كاك عناية قالك تشتهنا ازنا خوازم دفي دريدا ام بكفنا ام بهايا من سر باخذ تشتيغو ام لسر باخذ از دي سجتين مزمان داخوازا امريكيه پیروزبایی باشوره لی هر دو طرف
نکار راست گفتگوی لسر خاله اساسی هی نکرنا لی تشتی بالا مکشاند ایرو تشتی بالا مکشاند او لی وگره آلدار خلیل وقتی گو اداره قبول کر رنگ کردی وقتی لفاتنا کردی قبول کر وقتی ناوی پیروزبایا کردی قبول کر اولی جمع تشتکی پر پیروز مجبور بیر و زمان تشتی پوزیتیو بی لی گو نیک یک جهر دو طرفا در کوي به ما لسر خاله لفاتنی رنگ اداره پیا کرنا پیشمرگا اکونومی ریفبری نراسته قربان از وی دریا تره دبیجم جبر زحمتیه مازن تیده هن او زحمتیه مازن نگره دای هر دو طرفای طرف سیاه گوی گفتوی حتی و کفی سطحی قبول نکه دمینه فشارد امریکی به پیش دا اوانا ای چاوا وی مالی آوا که از وقت شخص از هیویدتون گو فشار امریکی هر سری هکر بداره کوتا کیجی که بی جبر او فشاری کفی برجودیه گلی کرده جبر خویای ام کرد برجوندی خناس ناکن گونه بداری کوتا که و بزوره به حتی ظلم نگه سر پیش تاما جبر ده بوجی شریکانه ما کرکوک فروت انت کردسانا باشور ده ایگو ما اتفاقی استراتیجی نبواده امذکریه که که عنایت دویم خوا نخاپینن اتفاقی استراتیجی هیا جبر ویککو از وکا دیسا جید بیجم لفهاتن پیروزا لفهاتن جهه که خوشیه لفهاتن ایرو حمو فقیر و فقره کرده برچیبون جبیر کرن حصارا قیصر جبیر کرن شر 9 ساله جبیر کرن همو کا بری خدای ازباد به یا ربی تکریز یا مالا کرد به تسری هکر ام بخوجی ببن بقربان ام بخوجی می بیجن بيجي وهزار جاري بيجي وام دستي واجي كدراميسن ام انيا وادراميسن ام تشافي وادراميسن جو يك جاري برجوندي قالي كرت دسر كرسي وريخستن وبرجوندي حزبي طنقره ببينن كرامت وشرف وناموسيا كرديتي دين برشافي خو قال لك سپاس بو به هستي گران که منال حسكو سپاس دکم جبوی و انریزی کرنا هان به هدیه و یکی نیجی دروژن پیشتا ام دوستنا ج شاندین لهفاتن بکن میوان خو ام گوتنا تا داوی بگرن ام خاطر خوشتا بخازن فرمو گوتنا می داوی اجی که وک عنایت دی کو وک هزار ایرو مليون ملتي کن وک واکسیگو ایرو دکونا د دجینو فقیرتو برچیبین اللي شعبي و ایرو بیکیتی زلال و شاد به و نورید دی ام هیوی دکن گو ام جی که بوارا ام بگنوی روجاگو گلی کرد براستی جی ببیتا یک و ام حموجی پیروز بایش دلو جان لیب کن و جارک دی سپاس قربان ایوار باش که منال هر بجی ایوار باش بله تماشاوان هیجا ام به وی اوای گیهان داوی پروگرام خو هفته نامه ما دروجا ما پیش خست او روجا اینه بو لامی هول بدنجی کو روجا اینه میوان کی پای بلند کو یک جوان کسین ده هندری شاندین کردی ده هر دو آیا امی هول بدن کو بکن میوان خود بکن میوان اکران نو سپاسیا ودکم هر وها بمن دخیر خوشیه ده وقت که من حس کو جی آنی زمان راستی ایلو چاوین ما لروجاوی کردستانی بول هفات ده بول رکفتنا مالا کردی بو رز و حرمت جبو همه کسین عالی کاری کرنه چه دواری انسانی ده دواری معنوی ده دواری شخصی ده دواری حزبی ده دواری کردی ده کو کاری بون کو افرکفتن دروازی سرماسی به اوره ذکرن بيجي كردستان مالا وآوابه إبان باش
مريم شكر شيرين برماليم نارينه 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 شكر شيرين برماليم